Anya laki din! Makasugat ti panagkita ni tatang mo kanya, Rosa. Baybay amlatan ni tatang ko. Di mon ikaskaso, Puldo. Anya laki din ni tatang mo. Kagurguran ak nga awan mo madingar aramida kang kuana. Masikuran ka nung arod kan kang agtugtugaw latan iti sangwanan ti laptop mo. Anya? Inlawlawag kumaten kan kuana. Asaan ka nga agay ayam laeng iti sangwanan ti laptop. Imbagak ngagtrab-trabaho ka. Di mo kumaratan imbagbaga, tadi na mo lang maawatan no anya ti trabaho. Jakman amo kini tatang. Uray ka sa ti panangipalawag ko. Pulos adi na lata maawatan. Di mo ibagbaga may sa ka manura. Di na mo lang maawatan dahi tabakay. Kaya't ko apal si itan dayay apul daw. Tunggal lumabasak, nakasangaw iti laptop. Aday ta ka man ako nakaw. Day talag dildilaw tar aramidom. Kasano ajak dilawan dayay amanugang mao. Agmalmalam anak kasango iti laptop. Agmauyong ti awanan bain. Apay anay bagam nga agmauyong ni Puldaw. Kasano, pasaray umisam. Kanagtantanamitim iti sangwanan ti laptop. Anya? Jak maawatan dayay a tao. Umisam kanagmisaot iti sangwanan ti laptop na. Ay, agmauyong dayay nga asawa ti anak ta. Ay na, di mo kumasawan ti kasta, Mariaw. Ang mga noad dala pampanunutan na, iso anak ko nam nga umisam kan agmisuo. Manipod na ikamang dayay a tao. Santa pa'y amaw no anya talaga ti panggadan na. Nabiit pa'y laeng anay kamang ni Puldaw. Iso asaan ta pa'y nga amaw no anya dagiti aramidan na. Ay, kaasilaeng ni Rosa nga anak ta. Nakiasawa iti bagtay. Kumusta ni Bayaw Puldaw, kasinsin Rosa? Adda iti balay kasinsin-alan. Oh, apay ay akom kumusta am? Ay, kumusta ka? Tamangan magsakay. Apay anak ko nang magsakay. Saan nga tama sikuran? Nga dalatan ni Balayaw? Yak pa'y makita nga umarubayan. Makumikom laeng ni Puldo kasinsin-alan. Di yulatan ikaskaso no anyaman dagiti makitkita yung. Pasensya ka na. Ang masikuran na ka mang kikita kin ni Bayaw Puldaw. Nga dalatan iti Balayaw. Agpada kayo kin ni tatang amasiksikuran kin ni Puldo. Uray ilawlawag ko kada kayo no anya ter aramiden ti asawak. Saan nyo matla maawatan? Ha? Uray adda iti unag ti balay mi ni Puldo. Agsapsapul latta. Anya? Saan akaskin ka nga istambay kasinsin-alan? Naglaing ka nga agdilaw. Ngumawan mo't tinatalgad apang gadam. Kasinsain? Saan akaskin ni Puldo? Nga uray adda laeng iti unag ti balay mi. Agsusweldo. Nay, si kamot gaya ang Puldaw. Una nang, umay ko idagas na ito karne ti baboy aginatang ka o. Imbagla si danyo ka ni tatang. Ay, agyaman ak Puldaw. Sigurado ang maragsakan di tatang nyo ang makasida iti karne ti babaw. Awan anyaman na nanang. Nay, saan ako nga agbayag? Agawid akaon. Wan baraw. Ulitag manan ti agyaman. Nabsugak abakag. Nasaya at nga ron kasta, Maria. Ay, udayam. Adabit pa panaka. Si kapay lati makam mo dito'y balay. Ay asino nga itaaginaw kadagiti pinggan ananganan ta. Ay, katsikan ati aginaw. Naglaka trabaho na ita. Masadutak nga aginaw. Inawam tulaengan no sumangpet ka. Anya? Wen, kaya't ko ti maturog tanabsugak. Karne ti baboy ko naman. Nagganas. Agmerienda ka pa'y. Amok amabisin kan lakay. Nagyaman ak bakit? Ay na, mabisi na ka talagan. Makabanog magkatagsurat iti script. Isungarod ang nagaramid akon iti merienda. Tamok amabisin kan. Ay. Naglaing kan, Senyor Poldaw. Ti anak ko pa yan, ti maghiyawat iti merienda, masalbag ka? Tatang. Si kamot gayam tatang. Anya ti kaya tasawan daytoy alalakay. Iyawat mo aben, akasapulan na, anak ka? Ay, saan tatang? Agtrab-trab. Ay, awanan ti adupaya sa Orosa. Awan serbi daytoy alalakay. Tapapakpakan laang. Ha? Hoy, Senyor Poldaw.
danugak na ita subsub mo. No di ka pa'y latumakder di ta sangwanan ti laptop. Tatang, Na, nakakaasin ti anak ko ngagdarab-darabahaw di ti unag ti balayaw. Idinto ta sika. Agtugtugaw ka ngagmalmalam iti sangwanan ti laptop mo. Gustun, tatang. Ay awan babain mo ana ikamkamang. ha, Taday talatan agtugtugaw ti aramidam. anya? Sinalbag na jay apuldo. Parigatan na launa yan ti anak ta nga agtrabaho iti unag ti balayda. Manyalakit din ni Maria. Agpungpungtot ka man na simbang pwede ito'y balay. Kasanumet nga main. Masya na kiti anak ta. Iyawat na amin nakasapulan ti asawa na. Ay nagbain ka kumamot kin ni Puldo amanugang ta. Awan madengar aramidem na. Nagsimpag kan saan anaimaw. Anya? Kat no ni Puldaw tinangtag iti karni ti baboy asin data. Anya? Kabusbosor mo ni Puldaw. Ngam iso mo ti makatultulong ka data. Uray mula impugi tinagsida iti karni ti baboy nga intan na. Sigurado ka? Nga isutin ang tad iti karne ti baboy asin data? Wan ko naklangarudaw. Aya? Sumanao ka. Ngam di mo pa'y amuan ni Puldaw ti mangmangtad iti si data. Di mo latan ni kaskaso dagiti ka aruba bakit? Di damot amo aman nurat hak. Manangum singamin dagiti kaaruba. Pakibiyangan da amin agaraw ta. Saan tamat abibiyangan ida, lakay? Ay na, agsakit latirik nam, natutupam ida. Di ka latan nagsasaw. Tinapatag, agbiag ta na saya at. Lakay. Ala, baybayam lata idan bakit? Sawon dati kaya't dasawan. Day, matamagayam ti siyatyo Way nangkil Mariaw. Agtugaw ka ata ginom tayo kiday. Ay, akan. Arak ko naman. Kakadwa, ikanyo iti arak na angkel kaw. Iya si Degyo na itapulutan tayaw. Agiyaman nakbabaraw. Naimas ti pulutan yo Pasiga karne ti babaw. Way nangkil. Agpulutan kay ti karni ti babaw. Kakaisuna na ka daw. Ay, una ba raw? Sapay paborito kapulutanan ti taba ti babaw. Senyor Puldaw. Anya laki din ni tatang. Inawagan nakmanan iti Senyor Puldaw. Day tamad ang laptop mo ti sang-sangwam, senyor. Napatpatag ka din day ta laptop mo. Ngam ti asawam. Abagano kakaidaan ba yan day ta laptop mo? Tunggal lumabasak dito balayaw. Nakasango ka iti laptop. Apay nga gisam ka. Makapaisam ayate bagbagakan ka, Senyor Puldaw. Imbes kumaanapan ka nagsapol iti trabaho. Tapno adda pang biyag mo iti anak ka. Pangalalam iti kwarta agas gastusan yo iti anak ka. Siguro, dragload ka niya. Anya? Ewan no. Huldaper ka. Iso nga dalata kwarta. Anya laki din ni tatang. Tatang, agawid kayo. Napartag kayo manang. Sige mo, ito sa anak ko. Ito lang manahin anak inumak. Narigat no awan ti alkohol, iti bagay ako nada. Tatang. Ay, dahil tao yasawam ti bagbagaam. Tadadailan ti ulo na anak kao. Nakatugaw nga malmalam anak kasango iti laptop na. Pasarayo misam ka nagmesuot. Agsasaw nga agmaymay siya. Kasarsarita na. Ti laptop na. Ay natatang agawid kayo kiting. Saan abagtit ti asawa? Ay, no saan nabagdait. Apay nga raw na kasarsarita na ti laptop na.
pasarayag katawa. Huston, tatang. Engkay kit di maturugan. Hoy! Di mo man kanunungan daytoy a jobless nga asawam, Rosa. Na, Apay, di ka masikuran ang magakit-kita ken kuana anak kasangulatan iti laptop na. Ha! Desno kaktupay. Apay, di ka matan bumangaw. Mariaw. Maditirik na bakit? Anyat marikrik na maya. Nasakit entero abagay. Ay, saus. Agurigur kan siya matan lakay. Ewan bakit? Nabaraak? Maulawak pa ikit din. Anya? Maton sa payan ti presyon ti dara. Ay, kasanong arudaitan, Mariaw. Itaray na kumahay jay ospital. Ay, daitan di parikaut lakay. Awan na ramatan na kwarta. Andiyan nga awan. Adamot ni Pilar at tumboy nga anak ta. Ingka dumawat iti kwarta ken kuana. Ay, sabagay. Baknang dayjay nga anak ta. Tada negosyo na. Nagpintas ken nagdakkel ti balay na. Nagagatumat nga main. Sana kaskin ni Puldo. Aday tala laptop na ti sangsangwan na. Bala, mabit lang araw tayo dumawat iti kwarta, iti anak ta. Malakar ti nga tapno may taray na kao ni jay ospital. Tanay, dandanin nagpugsat ti angas ko baka. Ay, nananang, awan maitid ko ang kwarta. Basol matlang ni tatang, nung apa yan nagsakit. Nagbarbartik mga amin, hindi kalaman. Ito, agsakitan. Ang mga nagpampambar lang ang masakit. Tapno makadawat kayo iti kwarta kanya. Ano, agawid kayo kitin. Nas ka na may taray iti ospital ni tatang mo, anak kaw. Nangataw, tigurigor na. Diyak kaya timangtad iti kwarta nanang. Ang mga nigatang lang ni tatang iti arak ti kwarta daw, tawatin yun. Ay niya. Kay dumawat na iti kwarta king ni Manang Rosa. Marang ikan na kayo. Ay, anya kumangay ti kwarta da anak kaw. Si kang arutin na sitgak ta ado ti kwarta. Uray ado ti kwarta. Jak kayat ti mangtag. Jak mamating agsakit ni tatang, nanang. Anya, nagsakit man binang. Gungguna na. Pingaming agbartag. Ay, maulaw akong bakit. Dandanin mapugsat ti angis ko. Nas ka na may taray ako ni jay ospital. Awan mat nga rin pagbayat tayo iti ospital, lakay. Kunak man nunapan kay jay balay da Pilar at tumboy nga anak ta. Baknang da jay nga anak ta bakay. Nagapuwa ko ni jay balay ta. Ngamawanintan na kwarta. Apag pa ospital mo. Aniya? Jak pa'y nagustuhan timbaga na. Gunggunam ka na uta nagbarbartag ka. Imbaga ni Pilar dahit ta. Wan, binanawak adagos ijay balay ta. Naimot day nga anak mo. Nga uray baknang. kumpet ka na yung bagkanyak tatang. Siya kunti mangipan kan ka iji ospital. Aniya? Wen, namwa ka masakit kayo. Iso siya kunti mangitaray kada kayo. Awan ko tami apagbayad ijay ospital. Ala, di yun pagparikutan day tatatang. Siyak ti agbayad iti magastos yo iji ospital. Aniya? Wen, iso nga awanan ti rumbang apagdanagan nyo. Ay, agiyaman na. Tadanda niya ako naging bagbagan. Kunak namatay ako. Nagyaman takin ni Puldaw. Ta iso amin tinaggastos dito ospital. Ha? Ay, nangalaan na nga iti pagbayad na dito ospital. Kaya jay may lalaptop na. Tisang-sangwan na. Manurat iti radyo kan drama iti YouTube ni Puldo, tatang.
Iso akanayon nyo ang makita na kasango iti laptop na. Aniya, manurat iti rayaw ni Puldaw. Wan, tatang. Oray no adalaang iti unag ti balay mi ni Puldaw. Agsusweldo latta. Ay, sasapaw. Kababaen, dagiti imbagbagak kontraken ko, ana. Nasingpet ken man nakaawat ni Puldo, tatang. Ay, mababae na ka, hon. Iso asa na rumbeng akad ngam jay tao lakay. Sadot, makapabwisit kung kunam. Ngam isumot tinangitaray kan ka dito ospital. Iso pa'y tinagbayad ka dagiti agas ma. Imbagpay ni Puldo ana ikamkamang laang tanakatulaw. Saan kat akaskin ni Pilar atumbol nga anak ta. Ay, adda kwarta nang agpaisaw, ngam di namot amaw titumulaw. Ayan ni Puldaw. Ay, kidawak iti pamakawan ken ko, ana. Ay, kababaen da ito, nga inaramid ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Nalpas tayo na nangal daw. Si kanti makaam nga aginaw kadagiti nanganan tayo, Leia. Wala nang. Agdigo saktad da papanak. Sa di naman ang tipapanamon, mapan ka man nga ta makibingkon. Dinak man pakibibyangan si Kahulyo. Dinak paritan amapan makibinggo. Gaputa mairan ranod kamat iti pangabak ko. Di mo amaw, ajay inggatang mo itay iti sigarilyom. Kat nangabakak dayjay di kalman. Anya? Iso adikan sumanao kunakmag. Amangan nuday ta panagsasaom no kastoy nga grubrubwata. Kat isupay timangtad iti malas kanya. Anya? Ay nananang, dinggin nyo kuman itatang. Sardingan nyo kuman day ta pa nagbimbingguyaw. Agpada kayo la iti amam asao-asao. Ngam nanang, amangan no dagi pulong kadagiti pulis. Nagsugsugal kayo di balay daan ti Luisa. Narigat ay. Ha? Tila sasawom si Kaleo. Ala, aglisi ka iti dalan ko. Amangan no imununan dagiti kakadwak. Saan amabalin ang maladawak? Sa litra nga ba? Ada kurkurang na. Numero 13. Yaw, anya, awan ka di pa itinagbinggaw. Ay, nakarugi kayo gaya man. Nay, imbag man tanakaw may kakura. Kunaklakit din, no saan ka makaumay ita. Ngamain, itay kami pa yan ang rugay. Ay, umayak at talaga anana. Saan amabalin sa anak nga umay? Naladawak laeng, gaputa sao dagijay agama itay agrubrubwata. Ay, kasta ka day. Malangarudan, agyaplag kamutan iti cards mo. Tapno ado tayaw. Aguray kamut anana, pag ginanaundak pa'y mut Ay, saanun? Ina na nga, agyaplag kakitdain, nagbayag kan. Okay. Sakman mat nga rod ti agbula. Oh, sigay, rugyam nga rodan. Umuna abula. Sa letra ng O, kalbo, 70. Anya matanday ta pa nagbulam si kakura. Kita manday to bay sa dosina kadkaw. Ultimo bay sa awan pa'y kalbuna. Relax ka kadina na. Daytoy may kadwa bola. Sigurado nga addan di takarno. Oh, daytoy. Second ball. Sa letra ng I. Sayot. 16. Ay, ang yabatan. Kita man dito cards ka. Awan 16 na. Ay, nagalas di pa nagbulam. Ay, nanana, relax ka di. Ay, relax nga ibagbag ang magkura. Mala, yang mo man dito pagbulaan. Tasyak man laangan ti agbula. Nagalas matan, dagiti numero nga iruruar mau. Day, si kamot kayam ti masabat ko, kura. Wan, tata,
narabian ka. Kan, awan pa'y silaw mo. Sa dino ay tinagapwam. May dugmam kan tulaki day. Sa dino kumapay ngay tata, no saan nga ijay balay da kumarik Alwisa. Kun nairwama ko na marabyan dito'y kalsada. Iso asanak ang maidugmam, tata. Nagbibinggo kayaw. Ay na, imbagpay kada kayaw, marabyan kayo ijay sugalan. Gamsyak, kanayo nakmat amarabyan ijay bangkag. Kasta talaga, tata. Mala, inakon tata, tanay. Awan silaw ko, kat nasip ngutan. Ne, di manon di talapayad mo tiis mo asimungad ako ra. Una, alangan mo. Siguro nangabak ka niya. Siyempre nalaing da ito asawam. Nalaing asasaw. Saan amala itilin na ingan tisugal? Unyag paiso nanang. Nung mabalin, sardangan nyo kumanday ta panagbingbingguyo. Ngamin, uray kayo lamarabrab yan, gapoy ti dayta. Uwin nga rod nanang. Di kay ka di mabain. No na ipadugmam kayo iti kalsada. Gapo iti dayta pa nagsugsugal yaw. At dayta, dagiti anak mo, ti magbagakan ka nga inada. Anya, kasangsangpot ko pa'y laang. Ngam sao kayo manan asao. Makauma kayo. Ay na bakit? Palagi panda ka lang. Gaputa di mi kayat amay sagmak ka. Ngam no di mo kayat adenggan. Ay kat adakan ka daytan Yaw, sinay, isimpayong dagiti kalsiyong. Tapno agrugi tayawn. Na kayo kay sa litra ng aw. Posisyon ni kumaray, kini kumparay, namat maturog da. 69. Ay nasikana na Maria. Simpaam manday ta panagbulbulam. Numaaba ka kleta, basol mo. Anya? Tilan tumot ngamin in kay bagbaga. Kitaam, oray may sala kuma 69, awan pa'y mat. Ay, anya kalakit din ay akura. Tangaw ko lang dayjay, si kamada. Ay nanosyak tibad mod, dinak marabak-rabak akasta. Ang mga no amin kayo dito'y kat pagpapasak itiungot ko. Anya? Nay, si kamanan ti masabat ka. Kura, narabian ka manan. Na, apay ngayon di ka batan matagtagaray. Mabalin mo't asabaten naklatan nga uray sa anda ko nakasarita. Apay ngamin ay ano marabyanak, anya ay ti bibiyang yung tata. Anya, kaano lang idinasabat ka anagmayat ti panagdayday ang mo amagmag na. Ay ngamita, kas kalatigre anasabat ko dito'y kalsada. Anya? Ay siguro. Naabak ka itibingguan niya. Laklakayan kala asao-asao. Magnakamanlatan sumanao. Itaman pa'y akas na tilangayo ang nagawid nanang kas kaila tigre. Di nakasarsarita si Kaleya. Diyak kayat nga da sumanaw. Noawan na saya at nga ibagam. Pumanaw kan. Anya, siguro naabak kayo itibingguan niya. Di nakasarsarita ko nakmat. Awan bibiyang yun no kastoy tilangak asimang pat. Ay nananang, no di kay kumangamin na panakisugal, di awan ko matiparikot yu ita. No inggatang yula kuman itinaimas asida hindi kwartayo ngayon paabakyo. Di nasayaat ko ma. Bawiyak amin inton bigat di naabak awan 5 ko. Sigurado nga ag-triple day jay. Anya, gaputa na abak ka ita, di ka mang rabiin. Nalpas kamin anangan, ngamsi ka, adda ka kid din dito'y suli na kami suot. Di ka man sao-asao si Kahulyo. Laklakayan kamot anak ang ngiwat. Anya? Di nakawis-awisin amangan. Gaputad da bukod ko a panunot. Mga naklatan mabisinak. Anya? Sika lang harudan ti aw-awisin amangan. Sika pala ti makapungtaw. Jak nga rod kayat nga da sao-asao no kastoy nga da pampanunutak. Nawatam! Nawatam! Anya? Ay makaamu ka man langan. Naabak ka lang iti binggaw. Pagpapasamkit din da tao. Nay, nagsapa kay mutay na nakarubuat nanang. Sa dinong iti papananyaw. Awan bibiyang mo, Leo. Di mo dadaulan ti aldaw ko ita. Nanang? Jak kayat ti sao-asao. Nanang, diyo ko na mapan kayo manan agbinggaw. Nagsapaan pa lang. Ay,
No adda award ijay sugalan, da kayon timos punctual nanang. Sardengan nak ko na nay. Masapa ak ama panagbinggo. Gaputa kayat ko abaw yan, J15 anaabak idikalman. Anya? Ay, talaga gaya manamnamaan nyo ti makabaway. Ay nananang, ang mga nuday ta pa nagsubliyo ita, kit manayunan pa iti maabak kada kayaw. Kasano nga men ajak mabak? Kat pasigmet ang makamalas amin nga ibagbagayo. Anya? Iso apang nga asiyo man, no kastoy nga grubrubwatak, di dak kumabisitan. Nay, si kamot gayam na ita, kura. Sa dinungay ti papanam. Kat sa dino pa'y ngay, no saan nga ijay balay da kumari Luisa. Anya, kaya't mo asawan, mapankan agbingaw. Anya pa'y ngay, katwan anana. Anya, ay nagsapa kamutan. Awan tinasapa, awan naladaw. Di kakit sao asaw dita. O may kakit din. Anya, Kayat ko abaw yun, J15 anaabak idikalman. Sigurado nga ag-triple ti pangabak ko ita. ha, masigurado mga raon. Wala na. Iso tinaitagtagainop ko idirabi. Iso ang masigurado. Anya, Ne, apay ngay. Jakmut lang mga bakan. Maikamanon around daytoy. oo, anya nga'y kura. Di ka matla mga bakang. Iso asaya atem man ti agibola nana. Amangan nuday ta panagbulam ti makamalas. Anya, Di ka sumanaon no agibulbola ka. Agtal na ka laeng. Iso day ta ti malas. anya, malangaraw. Yag mo titayam tanay. Si kalaangan ti awan taya na ijay tunga. Anya. Awan siya mat kwarta maun kura. Apay ngamin adiskumpyado kaayana na Maria. Adda kwartak. Ay kahit irwar mo nga rudan na. Naabak lang aroden ti tao. Pilitem pay laeng nga agiparwarak iti kwarta. Masipat kansan abakbaketan. Agawid ak manlangan. Ay, salbag kiti. Ne, itaman pa na sa ka nagawid ba kahit? Ngamin, tunggal agawid kang agapo iji pagbibingguan nyaw, nasip nga tayo. Di nakasarsaritang Hulyo. Napudo ti ulo. Ang mga numatong paka. Anya? Kahit, anya ngay ba kahit? Nag-triple J15 maw. No kasta, ada 4-5 mo ita. No imbagak a di nakasarsarita. Di nakasarsarita. Ha? Ha, nagungat kan. Apay ngay akasta kamot tayo. Naabak nga rod amin a kwartak. Nalawag. Gunggo na ma. Di kamot imbaw na mapanagbinggaw. Uray dagiti anak maw. Palagi panda ka, ngam talaga anatangkan ti ulom. Anya? Naabak ka lang arudan iti kalman. Ngam inulit mo manayin. Gapot ta siniguradong magsubli di kwartam. No di ka dumble ah. Anya? Ha? Di ta ka man langan. Di nakisturbon. Inak maturog. Simumpit gaya man ni nanang tatang. Wen, ngam napudot ti ulo na. Naabak manan iso akasta. Kahit sa dino nga rodan nga itinapanan na. Ada di silid. Inturog ng tipungtot na. Ay, anya lakit din ni nanang. No inggatang na iti masapsapol dito'y balay di kwarta nga impabak na. O, di na saya at kuma. Gusto lang. Barang no isudaytan ti pagnakman na. Ay, mga bakakon. Nanang, bumangon kayon, tamang rabi yun. Nanang! Bingo! Bingo! Yaho! Yagyon dagiti kwartayo. Nanang! Ay na, nangabakak. Yaho! Anya ka din ti mapaspasama kada kayo, nanang. Ay, isturbo kamat. Nagmayat di tagtagainop ko. Ngam adda kamat amang ririing. Anya? Nagmayat di tagtagainop ko. Nangabakak kano iti jismil. Agasam manday jay. Anya? Gapo iti kinaadik yu iti binggo. Isupa yung ti matagtagainap yu. Nga oray la ipok kayo, nanang. Ha? Ken gapo matlaang iti binggo. Dakkel tinagbaliwan yun. Saan kayo pa yun ang makasarita iti nasayaan? Anya? Itaman pa nga da ka dito'y balay. Di ka kadimapan makibinggaw. Saanan lakay? Nagsingpot ka man ita.
Jak kayatin ti mapanagbingko. Naamiris ko, nga awan na saya at nga ipaay ti sugal iti biyag ko. Kada tayo. Ay na, kamo dyan na. Naamiris mo matlangan day tabakay. Iso siguro ang nagsasarunoan na abaka. Tapno pag nakmak, kan maikat kaun day di abisyo. Ay, nasayaat mo kasta. Awan tinasayaat nga ipaiday takan ka. Ganiti pamilyam. Kayan may sa, gapo iti dayta, mamimpinsan ti panagbaliw mo. Di da kan makasarita iti nasaya at dagiti anak mo. Basig a binubugkaw no kasaritam ida. Di kay madanagan. Manipod ita, jakon mapanagbing ko. Ikarik dayta, lakay. Malalala. Pagyaman ak unay dayta. Ora, bakay. May ako na, dito'y balayaw. Gaputa di kamutin mauray nga umay ijay balay da Luisa. Nana, Ay, di mo pa ila nabaway ijay naabakan ka. ay, uray sana nana. Kan di na kun maawis nga umay agbing ko manipod ita. Ha, Naamiris kaw, nga awan na saya at nga ipaay dayjay itibiyag ko. ay na, mangrab-rabakan sakit di ako ra. Seryoso ak nga agsasao, nana. Iso ti New Year's resolution ko dayta. Liklika kong ti mapanagsugal. Iso asika, Nana Maria, sarde nga mutun. Agbalbaliw tayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Tatang, nagdagaang ti panawon ita. Anyalakit din. Ketuan met, talaga nagdagaang kaputa samar ita. Apay aya, pakasikuram. Gagangay na, tapanawan na nga road anabara ita. Anya lakit din ayalakay. Amok no apay amasikuran ni Alona nga anak ta. Gapu iti kinabara ti panawon. Apay, anya met ti amom arason insyang. Gapu tabanumanen nga aldaw asaan ka nagdigos. Anya? Katuan met, sabalin ti payud mo. Gapu di ka mula agdigosan. Ay na, di dakman pakasikuran nga agina. Agdigos akto na kayat ko. Sayang lang ti danon mapagdigos ko. Isupay amaksay ijay bubon apagsaksak duwan tayo. Anya laki din ay asikuryo. Saan na sayang, tatang? Awan mat bayad ti danom tayo ah. Basta di dak pakasikuran. Agdigos akto na kayat ko. Nawatan niyo. Sige lang, pare Ruben. Aginom talaang. Kakaiso na akaalak tay bayad ti inlako ka natang. Ay katwan na pare patay. Oh, adto yung tipulutan niyaw. Nagyaman kami insang bakay. Nagbanglo ka laki dinaya. Ay nalakay, nabangluak at talaga. Gaputa kadigdigos ko. Sigay, panawan kayo pa'y dito. Wan mat nga agpaiso paray. Nagbanglo ni bagat mau. Ngam, apay ngay. Ne, apay nga. Ay, kabaliktaran samot ti angot yu adwa, paray. Anya, siga talaga pare. No anya la ditan ti madmadlaw mo. Anya laki dinaya. Aginom takitin. Ay katwan na paray. Inumlat ta nga raon. Nasaya at tanadanon kang agtugtugaw dito'y arubayan nyo patay anak ka. Agsarita taman. Kitno di kay mo't sumardeng nga agsao tatang. Kasanungay ako nayo nga agsarita tayo. Ay nakumaro manan ti kinapilusupom. Anya laki din aya ni tatang. Agkurtrit manan day tamuging yaw. Anya ngamin aya ti kayat yu apagsaritaan tayo. Ayin siyang bakit. Mangyag ka man iti kapimikin ni tatang. Wan lakay! Aw, anya ka diti bagayo tatang. Sinapsapayo matimay diti balay. Ay, napatag ti kagarak anak ka. Sinapa kong timay tapno maabutan ka diti balayaw. Oh, lakay. Adto yung ti kapiyukin ni tatang. Idisuklatan dito lamisaan iti sangoyaw. Sige, panawan kayo pa'y. Agyaman na, insyang balasang ka. Itatatang. Anya ka diti bagayo kanyak, akasla na ka-importante launay. Talaga amat nga importante ti kayat ko nga ibagaken ka ita. Nagimas ka ti kapin aya. Ibagayo kit din, no anya day tatatang.
Tireklamo dagiti kabalay mo ken ultimo ka arrubayaw. Naa, anya ko matireklamo dagiti kabalay ko tatang. Nagkagatak mo tama pa naggarden ah. Jakmet ti di question na randay ta. Kaputamok met atalagaan nagagat ka. Agam dalusam met kumatibagim anak ka. Nagmurseng ka nakitaan. Agdigos ka met ah. Ay na, sabali atalagan ti payud mo. Oh, inya lagi din aya. Masadutak tatang. Malaminak. Di mangidadang ka iti pagdigos mo. Basta agdigos ka. Imbag numarakop mo pa iniin siyang abaket mo. Nukasta mo ti payud mo. Anya lagi din aya ni tatang. Adda ka din yalon, agayim ko, tatapat ti. Adama at Maria ang balasang ko. Sumrag ka. Adda di tao nagtigayim mo. Ay, saanan tata? Pakibagalatan taurayik di tiruar ni Alona. Aguray ka. Nanananane. Apay nga aputam ta agong mungay. Kuha ngamin tata, nasakit ngamin ti agong ko. Isong ap-ap po to. Na. Sige tata, mapana kon iti sirok da kayo. Pakibagalatan kin ni Alona nga adda. Na. Naglukaw. Agapot kit din ni Mayriam. Kasla nagbangsita kiti pa nagkunana. Ensang bakay, sumango ka mo't akanyak. Mailiwakon kang kabakag. Anya lakit din aya, maturog kakit din. Rabiin, masapa ka pa'y abumangon inton bigat amapan iji garden. Ay aglin na ilo tapay mo't bakit? Anya kalakit din aya. Nabanukak pati, maturog takit din. Ay, makapasarwam tangot mo. Kasano ko mga agin narakot tangay. Adda ka di ibagpagam bakit? Anya kalakit din. Awan, maturog takit din. Inton maminsan tunday ta ibagbagam alin na ilo dita. Apay anak kami suot ka, pare patay. Adda ka di parikot mau. Adda pare Ruben, nagdakal. Anya day ta paray. Apay nga taparay, saan mo ten akayat ni bakit ko? Ti agpaarakop kanya. Apay nga ta? Ibagak paray, ngam di ka gumurgura kanyak Anya ti amom pare Ruben, imbaga ka din ni bakit ko, tigapunakan ka. Anya lakit din paray. Saanan ang masapol nga ibaga na kanyak ti makagapaw. Anya nga minti amom ang makagapo ang nagbaliw ni bakit ko kanyak paray. Mailiw akong kankwana, ngam di namot kayo tagpaarakop kanyak. Agdigos ka ngamin paray. Uray kita isupayin amis mau ti umarakop kan ka. Basta agdigos ka. Anya? Apay patay, anyat masapol mo. Nakaumay ka mo dito'y balay. Dakkel nga rin ti parikot ko tatang. Anya nga minday ta aya. Adan samot sa baling aramidan ti asawak tatang. Anya laki din. Apay mo't anak ko nam ti kasta. Kasano? Kadi namot kayatin apulos ti agpaarakop kanyak. Anya laki din. Ay day talang ti pangibasbasaram iti kasta. Asuspetsam. Kituan tatang? Amirisem ti makagapaw. Tadi kakit agsususpetsa iti isaan apud no anak ka. Anya laki din aya ti kastoy tatang. Sapay talaga ang mailiw akong kinibakit ko. Maup-up lang day ta nga iliw mo no makarikna ka kumamait patay. Anya kumangay ti mariknak tatang. Tilaeng met nalamiis a panawon ti marikriknak. Gaputawan met ti kain narakop ko. Nang runa no kasjay arabi Ay na anak ka. Saan na kayat ni insang abaket mau ti makiin narakop? Ta agatling et kamay. Anya laakit din. Sa anak met nga inanglit at tatang. Awan tupay maangot ko anabangse. Ay anya laki din. Na-immune kan. Gaputa angot mo day ta. Ay agawid ka man. Tay kagdigos. Tapno kaya't nakaakaida ni bakit mau. Paray, apay ka di nga inawis na kita dito'y balayaw nga ginawm. Anya ka dito okasyon. Awan pare. Anya lakit din aya. Apay, masapul ka di aya nga adda okasyon. Aginom takid day. Piala pagpapudot kaw. Gaputa awan met kain narakop kaw. Anya? Kat agin narakop kayo ngamin kanimariin siyang. Tayta nga rin ti parikot ko. Kat na istoryak meten ken ka itinaminsan. Naatapan ni bakit ko kanya. At dan samoten sa baling pangpangruna na. Di ka agatap iti maday, paray. Nalabit nga adalaang makagapo no apay. Kat day tatitakwatan ita. Anya kumangay dayta ang makagapaw. Sigud mo't asaan anaatap kanyak na insyang. Idi siguro day ta paray.
idi managdigos ka pailaan. Anya? Nakaluto ka din, insyang bakat. Wala kay. Ala, sumangukan iti lamisaan, tao muna kan amangan. Mangan kaminto, inton madamdamakin ni Alona. Saan kami pa'y mabisay? Anya? Anya lakit din. Apay ngay akasta? Kasla didakmatan kayat akalang lang amangan bakat. Apayan? Saan mat akasta, lakay? Ngem di mila maiturad ti sumangukan ka. Gaputa umatibo or matan ti kinaanglit mo. Anya? Apay? Kastalaunayan ay ati angot ko ta ultimo panangan ket didakon kayat akasangaw. Ay nalakay namin anon nga imbagakan ka dayta. Imposible met adi mo marik na ang naggatulan ti bagbagim. Gaputa na bayag una yun adi ka nagdigdigos. Anya? Ay ngam, kalayon nga rudmat ang mapampanugak nga gapu ijay garden. Ang mga numapas maak bakat. Makamukan no di mo kaya tidungag. Mas daaw kan tula siguro no awanen mayat nga umasidagkan ka gapu iti kinaanglit mo. Anya lakit din ayati kastoy a tao. Nakarupot ka din na mapanidya pagadalan anak ka. Wan, tatang, apay ka di. Agpaili ak, agidantan nga agudong. Ha? Kwa tatang, apay, nakarubot kayon? Di kay pay mutla nakasukat. Sabsabali ti angot yu. Kababain ka dagiti tattao. Saanen, mapanak madla gumatang iti abuno kan agas dagiti mulak. Marugitanak tumitlaang no agsukatak. Ang nakababain, tatang. Amangan no ibaga dagiti tattao, abay-bay anda kayo a pamilyam. Pangaasim tatang, kapay agdigos ka nagpulas, sakbay amapan ka jay sentro. Anya lagit din ti anak ko aya. Wen ka di. Agdigos ak tulaagan no makasangpetak amapan gumatang iti abuno. Makaamu ka man laangan, tatang. Ng pangaasim, tadi ka gumidgiddan kanyak. O muna akon. Ay urayan na ka anak ko. Anya lagit din aya. Siyak ti agbayad iti pamasahe ta adwa. Alona, friend. Di mo matan inuray ni tatang mo. Tapno agkalugan kayo kuma. Ay ayaban na kan sa itay. Iso kano ti agbayad iti plete yun. Mabainak, friend. Nagdugyutan na kitaan ti amak. Di namutan kay tagdigos. Amangan ngamin numalamin mo. Anya lakit din aya day talamin. Ngam numalamin ko ma, Miriam, friend. Agdigos ko ma, ano may papudutan iti dano mapagdigos na. Ngam saan mo't? Kaskas dilatamot, adi na kaya tagdigos. Anya lakit din ayan ni tatapat di. Nakababain mat nga agpayso ti kasjay nga aramid ni tatang mo. Ay, kanya tigagaram, balasan ka. Napatagsaki de, tas sikapayan ang mismo timay diti balay. Talaga napatag tatang. Ay nagparparikot kami ngamin una yun iti apuyo ani Alona. Gapo iti mangibabay nga aramid ni Pati. Anya ti madingar aramidan ti asawam. Nagbabae ka day? Nakitixmate? Uno anya? Awan ka dagita, tatang. Ngam na saysaya at pay kumaa. No nagbabae, wano nakitixmate. Tapno na banglo kumalatta ka na yun. Maawataksan, ti kayat mo nga ibaga balasan ka. Apay, di pa ila nagdigdigos aya. Saan pa'y tatang? Ay mangibabay nga road. Amangan pa'y kit din no kunaan to dagiti tattao ajak mabagbagaan ti asawak. Iso apang nga asiyo ka di man tatang. Da kayon to man ti mang bagbagakin ni Pate. Bareng dumngag kada kayo. Ay, anya laki din aya ti anak ka. Binagbagaki din. Kunak ano dimngag. Bayam tapadasek tumanan na bagbagaan ni Patay. Kasangay mo kaya man inton umay alawas alo na anak ka. Anya ngay ti kayat mo arigalaw. Agpaiso, tatang? Sagutan dak inton birthday? Un anak ko. Agmay may saka lang arod nga anak mikin ni nanang mo. Sige laang anak ko. Ibagam no anya ti kayat mo inton kasangay mo. Kayat ko ti apa nagdigo si Jay Baybay, tatang. Mapantayo mamot aglangoy. Ha? Ne, kayat kun sa dayta anak ko. Sige, agaw ting tayaw. Inton kasangay mo. Kitain yung ni Patay, insyang. Alo na, apo. May atilalanguyan na. May nauna yan. Ha? Ay uwan nga agpaiso tatang.
Baybay mo't lagayam ti makapadigos ken kuana. Wen nga rod nanang, idi pa'y mga inmay tayo dito eh. Ano na? Insang bakal. Tatang, anya pa'y lang ay tararamidan yaw. Umay kayo na, nagmayatag langaw. Wala kay, sige lang. Umay kamin to inton madamdama. Anya lakit din aya ni tatang, agdigos mo't gayam no baybay ti pagdigusan na. Ay na, nabanugak ka naglanglangoy itay ijay baybay insang bakat. Nagbayag ket ngamin ajak naglanglangaw iso na ikaw aksa. Kasta ka di lakay. Kat, anya ngay tirik nam itata na kadigos ka. Presko ti bagbagay saan ka di. Ay kituan bakat. Kahit pasensya kan. Kunak ngamin no okay lang nga uray sa anak ngagdigaws. Ngam saan mo't gayam anasaya at itibagi no saan ama preskoan. Katuan mo't lakay. O anya, kayat mo ka di taglangoy ita. Anya lakit din ni bakat. Rabakan nakmanan. Sa dino ngay ko matipaglangoyak ita. Kat awan tayo mo taniyay baybay. Anya lakit din ni pati. Aglangoy kan ita dito'y takdang lakay. Agpaisawin siyang bakit. Ay na, mailiwak unay kan bakit. Aglanguyak man nga raw, dito'y takdang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Anya laki din! Pare Daryl, nakaadukan san itinapasada ama. Karurar ko lang, pare Tommy. Awan pa'y baklod ko nagsubli dito'y paradaan. Sayang ti gasolina. Anya? Ay, wag gayam. Pinaranak ita ni Mrs. Mau. Imbaga na, gumatang ka kano iti sidaan nyo. Anya? Awan mo't imbaga na itay kanyak pare. Kay bagbagaan na nga ro pare. At dalataken ka no, di mo tong palan ti bilin ken ka ni Baka Mau. Awalatan pare. Gumatangak iti si daan mi. Kat idagas kunto ijay balay mi no madamdama. Ay, adda pa'y gayam imbaga na. Ah, anya day ta pare? Awan ka nun bagas yaw. Gumatang ka kanaw. Mala. Gatangak to amin da kita, pare Daryl. At tuyan dagiti impagatang mo kanya kasi daan, kan bagas, bakit? Anya, sa anak mo at nagpagatangkan ka. Ha? Asinaw, tinangibaga, nagpagatangak iti masida kan bagas, Tomay. Imbilin mo kano kin ni pare Daryl. Iso aginatang ko da kita. Ay, rinabak na nakalaang dayjay akong parem, namati ka mutta na dagos. Ah, ay sus, anya lakit din daye a tao. Na may saan nakmanan ni pare Daryl. Di ka pa'y laang na irwam iti dayjay a tao. Seryoso ang makisarsarita, ngam awan mo't gayam kinapudno, dagiti bagbagana. Ne, apay, anya tikat katawa Daryl. Ay, naapaw, rinabak ko manan ni pare Tomay. Imbagak la gumatang iti sidaan ken bagas da, inaramid na batayin. Anya? Nag-text kanyak iti ni pare Tomay. Nagapada ka nga agasawa gapo kanyak. Kat pakaragsakam nga rod dayta nga inaramid mo. Wain, nagmayat tiriknak no, damarabak ka. Anya lakit din Daryl. Nagalas dayta nga wanim. Nagmayat tupay, nagragsak. Wah! Ay, ang isap ataw. Ay. Na natinagin tilabam na nakarda. Ay, sus na ibundaris ang tilinahon na. Ay, awanan kay tibain Daryl. Matayak iti kastang aramitaw. Ay na, naglaka kaya makikigtot na na. Saan kay pa'y mo amatay? Maminsan pa'y nga aramidam na ita kanyak, dakas ka. Manyalaka ni Nana Karda. Ay, sa anak amang rabrabak Daryl. Talaga dakas ka no aramidam pa'y dayta. Ikatam day nga ugalim, Daryl. Imbaga, tasaan ana atake ni kakakarda, iti panangkigtot mo king kwada. Anyalaki din ni tatang. Rinabak ko lang, mate. Nalabas nga ruday ta panang rabrabak mo king kwada. Ah. Inton kwan, nakasarak ka, iti mangdang rantuking ka. Awan ti mangdangran kanya. Danag yun aya. Ay, makaamo ka, no di nakdenggay. Relax, tatang. Di kay kadagdandanag.
Anya, relax na sasawom dita. Dakas, day nga aramid mo. Oho, saan mo tadakas ti raramidak, tatang? Ay, di ka nagkalintagan. Saan kay day na dakas tinakaro pa ng rabrabak mo kadagiti karo ba? Ay, nusyak ti mapunwan, pagurnosag dagiti sakam. Anya! Apay adito'y pala paraangan ti balay me, ti pagnaan yaw, nanakarda. Liklikak day di adarail. Jak kaya't tirabak na. Ay na, nagalas ti ugali day jay a tao, nanakarda. Wan nga raw, Vilma. Bakit hanakaw ngamrabakan nakpailaang iti kasyay. Saan laeng, ada kayo ti kaskastana, nanakarda. Amin tayo, akaruba na. No apay mo't ngamin asaan nga anawaan ni Lenny tinagalas nga ugali ti asawa na. Saan na nagkurang ni Lene, amang bagbaga iti asawa na nanakarda. Kanayon na atub nga rin, ngam itultuloy mutlat ta ni Daryl tinagalas nga ugali na. Amo na lang arudan ang naglakaak ang makikigtaw. Kaya't nansamatan ang matayak tawanan bay. Nagswerte kita. Napno ti jeep ko iti pasahero pa kay. Ibabanak to nga rod iti batog ti groceria. Tagumatangak iti masapsapul ta iti balay. Wen, bakit? Agawid ka iti pangaldawa. Taglanglang tamangan, Daryl. Wen, Lini. Kita. Apay nga. Oh, apay? Awan mo ti preno. Dili ka daw. Anya! Kung tayo pasahero. Baka may dungkar tayo. Anya! Sabi nagpartak ti jeep! May dungkar tayo. Ay! Kung kuna lang. Ay! It's a prank. Kung kuna lang. Diyan only. Ay, awanan kay ti baing Daryl! Pinagdandanag na kami ang pasahero! Nagato tinagreklamo a pasaheros kontra ken ka. Gapo idi pa nagrabak mo itay adandani kayon maidong pari Daryl. Anya? Wen, papaayaban na ka ni kapitan ni barangay hall. Agur urayan ijay dagiti nagreklamo a pasaheros mo. Ne? Rabak ko la day jay pare. Saan ngamin nga ang angaw dayjay pare? Napabutngan dagiti pasaheros mo. Anya mo tindagi jay pasahero ta nagreklamo da pailaan. Imbagak la nga joke only. Tinasayaat, sangwem laengen dagiti pasaheros mo ang nagreklamo, pare Daryl. Apay nga itakala ang asimangpat. Wah, bakit? Ay, Oh, apay ang nagsinay ka. kagap-gapok iti barangay hall bakit? Anya, apay, anya tinapasama kan ka. Sinong batak dagiti nagreklamo a pasaheros ko iti kalman? Daitan di bagbagakken ka. Madi nga minter aramidem. Lablabsem ti mangrabak. Diyak ti mabalod bakit? Anya, Saan kanto na matulungan? Tay balod dakmet teninton bigat. Tiliwon da kong dagiti pulis. anya, agpaiso ka di dayta nga ipagbagam. Joke only. Si kamoy, di ka lamaraba kay. Dayta ti paglaingam. Ay, anay ko. Apay nga agsipat ka ngay bakit? Kasla nakapapati dagiti bagbagam. Maminsan pa'y nga ulitom dayta sinaan kan. Ay, bakit sana? Hindi nakmat sinsinaan Talagang aramidak dayta. No di ka pa'y laagbalbaliw. Salbag ka. Dua bulanen asaan ta nakabayad iti kuryente, Daryl. Nagbasit matan ti mapaspasadaam. 2 bulan pa lang mo ta dito nakabayad. Ay nano saan ta pa'y la makabayad? Ang mga numaput dantan. Anyala ka adandanag mo na ya bakit? Relax! Apay ngamin ang nagbasit matan ti mapaspasadaam. Nagsapa kamot arumwar amapan agpasada. Basit nga ro ti pasaheros. Iso apasensya ka, no? Basit ti may intriga. Di ka man agulbod, Daryl. Nagado ka nung mati pasahero itay ko na nito, me. Ay kwa, jay... Iso amas daawak no apay abasit ti maititid mo kanyak amapaspasadaam. Ay kwa. Ha? Addan samot ten babaem, Daryl. Agbababae ka niya. Ay, pakpakawan. Di ka man nagpanunot itikas na bakit? Awan ti babae. Anya nga rod ti rason, taapay ang nagbasit ti maitid mo kanyak anapasadaam. Sungbatan nak itinasayaan. Ay, kasmet la Biyernes Santong tarupam. Apa yan, pare? Ay, na. Sige, tulad ta mga rod. Una yan day taasin na ay pare Daryl. Kasladak kila una iti problema, ma. Dakila talaga pare tumay. Kasano kadakkel day ta problema, pare? Dakdakil ng mitisi ka Anya? Ay, sus,
Dakkel ang arod, pare. Ay na, kasla kanibusanan ng tilubong paray. Nay, apay ana ibagam dayta, pare. Kasano ka mamanumot kin taglugan iti jeep ka. Anya? Uwan paray, sabali mo kin ti jeep aparanda, imbis at ti jeep ko kuma. Ah, Ay na, griri kami pa yan kanibagat ka, tabas iti mayin intriga kin kwa na. ay na, parikot nga agpaiso dayta, pare. Ay na, di nakpayan kasarsaritan ni Bakay. Anya? Ay, outside di kulang buwag pa yun ah. Naay. Ken di na pa yun ibaga nga, I love you, lakay. Ay, sus. Panagrik na, kasla sa anak mo na tao. Apay ngay, pare. Gapo talikliklikan, dakbutin lagi ti pasahiros. Saanin a tao ti panagkita da kanya. Ah, maawata ko, ti kayat mo asawan, pare Daryl. Kasla sa iron ti panagkita dagiti pasahero kan ka. Korek pare. Iso di dan kaya taglugan iti jeep ko. Taglugan ka iti jeep ko, nanakarda. Ay, manjak. Apay ngay? Manjak nga raw. Agluganak laangan iti sabali a jeep apagluganak nga gaway. Angam, siya mo ti umunang agkarga dito'y paradaan na. Uray pay, jak kayat aglugan iti jeep mo. Nay, apay ngay? Ay, dagulit ka Daryl. Manjak nga raw. Sa anak pa anak ka first trip, iso nga aglugan ka. Didakan kayat apagluganan, Daryl. Ha? Oh, kita awan pa'y uray may sa pasaherom ito unag ti jeep mo. Gapot mabuteng dan nga aglugan kan ka. Ha? Naga daw tagreklamo kan ka pasaheraw. Gapo iti nalabos apan ang rabrabak mo kadakwada. Eh, kwa. Diya mo kayat at tinagalas nga ugalag. Iso nga aglugan ak laangan iti sabali ajay. Pasensya kan, pare Daryl. Di matjip ko ti kayat dagiti pasahero apaglugana. Ay na, napnon ti jeep mo. Ay, siyak ko mati umunang agkarga paray. Diyak inayaban dagiti pasahero nga aglugan iti jeep ko, pare. Iso pasensya kan. Ngam, nay, nasken nga ibiyahik idan. Kasano nga rodin paray, awan pa'y napasadaak. Ay na, kit awan maaramida ka, pare. Siyak mat ti pinili da. Kwa, da kayo pasaheros, iti jeep ko ati pagluganan nyo. Adda sakit ni pare Tumay at isew. Abangan no idong par na ti jeep na. Ay, sus, anyakit din dayta nga ibagbagan, pare. Ay, awan sakit ko akisiw. Amangan no sikat adda sakit na akisiw. Tita ka man lang eh. Ayan tinapasadaam Daryl. Iintriga madagusan tanay. Awanan ti makmakanta dito'y balay. Daytoy laang na. Barya at 30 pesos. Daytoy laang tinapasadaam anagmalmalam. Bayat tinayaw awan na pasahero. Anya anayaw awan na pasahero asasawam. Awanan ti mangayat nga aglugan iti jeep ko ta mabuteng dan. Anya. Hala, ingka pala umutang kadagiti karuba iti kwartata. Ay, mabainak lakit di amapan umutang iti kwarta. Basol mo matlaang no awanin ti aglugan iti jeep mo. Anya? But nga matngamain dagiti pasaheros mo. Oh, anya nga ita? Kwa bakit? Anya nga rudan nga iti kanenta. Ingka nga rod umutang iti tirsina. Ay, manjak. Agawid ak pailaang ijay balay danaanan ko. Ay, kwa, apay ngay. Jak kayat ti mabisinan dito'y balay, Daryl. Bakit pa nga asa, di nakpanawan Agsubli aktulaangan, no naglimpyon ti ulom. Leksyon kan kada ito'y nga aramida. Agbalbaliw akong bakit. Basta di nakpampanawan Mailiwakan ka no di ka makita. Ay, di nakmalapdan, Daryl. Ipakitampay ti panagsingsinput mo. Wait. Agsingsingput akon. Nakamiris akon bakit. Diya akon agaramid iti maday. Di nakpanawan Please. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Agsarita taman iti naawang, Milaw. Apay ka di tatang? Nakitak, nagkuyog kayaw, kini ilay, ijay taltalaw ni di malam kalman. Anya tinarabid yaw, ijay taltalaw. Anyalaki ni tatang. Nagkuyog kami ayamit kini ilay. Ay, di ka naglibak, Milaw. Nakita kayaw, nagkuyaw. Anya tinaramid yaw, kunak. Akwa.
Nagsarsarita kami laang, tatang. Agpudno ka man kanyak, Milaw. Babaem ka din ni Ilay, abalo tinatay. Saan ko babae ni Ilay, tatang? Napasig kami lagi itong galmaysa? Ay, di ka agaramit iti may kaniwas, Milaw. Dakis ka laki di ka ni si mga asawam. Sapay masil-masilan ni si mga asawam. Napig sa laki, day, tidanog na. Anya? Itay kapay dito'y salas apo manag na Ilay. Apay aya. Di daklatan yung kaskaso, nanang. Apay Ilay, asino ti pakaburiburam. Anya nga asino ti bagbagayo. Kayat mo kaday, taibagak ti mapalpaliiw ko kan ka iti kalabas. Ha? Nakita kayo kin ni Melo idi na minsan nga aldaw, Ilay. Nagturong kayo iji kasabaan. Anya? Anya ti narami jo iji kasabaan kin ni Melo, songbatan na. Nanang. Anyat inarami jo iji kasabaan. Awan, nanang. Anya nga awan? Nagbayag kayo iji kasabaan? Nanang. Ay, madiday ta nga arami jo, Ilay. Intun kwan. Maamuan ni si Mang nga da relasyon nyo kin ni Melo nga asawa na. Milo, mudtoy day ta cellphone mo. Apay nga lang ti cellphone ko. Ited mo kanyak day ta cellphone mo, no kayat mo anasaya at kakanya. Antay bakit? Agasam, cellphone laengan ti igamam nga agmalmalam. Ikamanan iti sabali kay papanan ti panagigam ko iti cellphone. Di lang mabalinain nga gamesakmat iti cellphone ko. Anya games? Jaklapat yan. At dalakit di katex mo a babae. Awan, bakit? Awan, bakit? Ha? Bakit tarupam? Talaga, mate. Awan ti babae si Mang, bakit? Jak maramid day ta. Kapay nga burido ka, Milaw. Ay. Makadlawa ka. Awan matig mama cellphone mo ita. Jakon makontak ni Ilay, tatang. Makitam? Rimwar mo't laang tipudnaw, babaem ni Ilay. Agayatak mo't ka ni Ilay. Isulap pampanunuta kaon. Ay, sinalbag ka, Milaw. Kasla naglakad ay tar, aramidaw. Tatang. Ay, makamo ka. Numamuan ni si Mang at babaem. Sigurado nga ibadag na, dahil ta di pegarupam. Tatang. Ay, kunak mo saan tan nga kita pa dito kasabahan Ilay. Urayag ti text mo. Ngam di ka mo ag-text kanyak. Inala nga ron di si Mang ti cellphone ko. Imbaglaki din, ta saan ka nag-text kanyak? Saan ka di asaritaan ta asi ka ti umuna nga ag-text kanyak? Sa bagay. Ay na, kailiw ka una yan, Ilay. Kasta akmat kan ka, Milo. Mailiw akmat din kan ka. Ay ayatan ka. I love you. Agmalmalam tan dito'y kasabahan. Si Mang. Nay, si kamo gayam tatang. Kasla dapat padaan ma. Win nga rod, urayok ni Milo, tang. Kasta ka day? Nagsapa arimwar ni Milo, di mo tin agaw-awid, tatang. Ay, mga makumikum laang, iti taltalon. Ha? Makumikum laki di dayay, ngagmulmula iti taraw. Anya? Masansan mo tan, ti pa nagkuyog yukin ni Melo, Ilay. Pagkunaan nyo mo't nanang. Palpaliiwak amin agaraw mo, anak ko. Kuha ha, nanang. Kasano numaamuan ni si Mang Daytang aramidan niya? Ibagbagak nga rod ka ni Milo, ada kami laangan ti agdan na, kat panawan na ni si Mang nga asawa na. Anya? Ay ayatak ni Milo, nanang. Saanan ang mabaliwan dayta apanagayat ko kankwana. Naglaing ngamin. Anya ti paglaingan na asasawaw? Kayat ko asawon. Nasamit nga agayat ni Milo, nanang. Anya? Agasam nga Milo. Apa ito nyaw? Kasabaan ti ayuyang yukin ni Ilay. Anya? Nakita kayo di na minsan ngal daw iti kasabaan. Ay, shh. Di mo pigsan ti agsa uto nyaw. Amangan no adda sa bali makanggag. Nagsiglat ka matan, Milo. Adda lang arudan si Mang mo. Adda pa'y Ilay mo. 2 in 1. Anya? Nagsingbat ka matan nga asawa, si Mang. Nay, Tonyo. Apayan ako nam dayta. Nagsingbat ka kini Milo. Iso amakunak anagasat ni Milo kan ka. Wen, Tonyo. Ay ayatak ni Milo. Gaputan nagagat. Sa bagay, nagagat nga agpaisun ni Milo.
nagagit nga agmula. Milo, mapan ka din agmula, ijay taltalon. Uwan bakit? Kuna ngamin kanyak ni tatang, mapan ka agmula, ijay taltalon. Isu pagdamdamagan ka. Ha? Anya pa'y timulmulam ijay taltalon, lakay. Agduduma. Ay, ha? Uwan bakit? Agduduma timulmulak iti taltalon. Isu kanayon na iti taltalon. Ay, mayat Anya ti mayat bakit? Nagganas ka di mo laang ti agmula, Milo. Uwan bakit? Nagganas talaga ti agmula iti natang. Nang runa, no apitek ton dagiti bunga na. Ala, agawa am nga rod ti agmula, tapno adunto ti apitam, wine. Uwan bakit? Nagmalmalam ka mo, iti balayaw, Milaw. Saan ka mo't ang napanay talo na nagmula? Ada ka din bagbagayo ka ni Simang tatang? Ha? Nay, ada ayabot timbaga ka ni Simang. Saan ko pa nakasarsarita ti asawam? Ada sa bali kay papanandag iti bagbagana, ang mapanak agmula iti taltalon. Agpay sumait, amapan kag mulmula iti taltalon. Saan lang nga taltalon ti pagbulmulam? No di kat iyay pa'y kasabaan. Rajak ibagakan ni Simang ti agpaysaw. Dumteng to ti kanito, matakwatan na ti madingar aramidin yaw kini ilay. Tatang. Apay ngay, Milo. Ita ka lang agparang kanya. Kailiw ka na, ingamnas ka ti panagan na ilay. Anya ti kahit maasawan. Ang mga no matakwatan ni bakit to ti aramidin ta. No talaga mat lang ay ayatin nak. Sinaamo ni Simang, tadatan ti agdan na. Saan akas ka rin ti kayat mo ang mapasamak? No kasta nga rod, di na kay ayatan? Ayatan ka. Pampanunutok lang, no niya ti posible ang mapasamak. Anya ti kahit mo asawan. Amo ni tatang ko ti relasyon ta. Oray ni nanang ko, naipudnukan ko na ti amin. Anya nga ti aramidin ta ilay. Imbagak mo tin ang panawam laangan ni Simang? Aklunag. Ay ayatek pa lang ti asawak. Anya? Hindi ka mandanagan, gapo ta ay ayaten ka mahit ilay. Milo. Agtali na ita pala dito kasabahan. Mailiwa ka talaga kan. Wan, Milo. Agtali na adta pay laang dito kasabaan. Ngamin, kailiw kan, Milo. Apay, di mo amaw, di mapaspasamak, Simang. Amok, tatang. Among milagayam. Apay, di mo ungtan ni Milaw. Saan nga umdas ti panagunget ko kenkwa na tatang? Ha? Ano ti kayat mo asaway? Adda planok nga aramiden, tatang. Anya? Sigurado ang maibabain da adwakan ni ilay a babae na. Anya? Agsagana da kanyak, tatang. Saan abali, taammo ko no sa dino ti ayuyang da. Simang? Agin sisingpetak pa ila ita, tatang. Ngam, addan na bukal a planok. Anya ngay day ta, Simang? Makita yun to, tatang. Sigurado apakaibabay ng dadwa. Adda taman na dito kasabahan nga ayuyang ta ilay. Wan, Milo. Dito ilatan kasabahan ti pag sinarakan tatap no awan makakita kadata. Wan. Nasa magday ito lugar. Isong awan makakita kadata. Wan. Ay na, nagpintas ka itangal daw ilay. Nagbanglo ka pa eh. Parakan ka day ta, Milo. Talaga? Wan, parakan ka ti kinapintas ko. Siga lang ti lalaki iti biyag ko. Ay sos, sa dino ngayon ti ayan dagiti kawusta ilay. Ha? Awan mat nga agpayson dagiti kawusta. Sino nga itinangala ka dagiti kawusta? Awan mat nadlaw ko a tao. Uray siyak, awan mat nadlaw ko ngayon masidag a tao. Anya ti aramidon ta, Milo. Saan ta mo tin ang napuputan nga adan nangala iti kawusta? Kasanuta pa yun. Lamu-lamutan nga agawid. Sana mabalin. Babainak. Anya nga rin ti aramidon ta. Siya! Tinangala iti kawusyo, Milo. Ilay. Simang. Simang? Nagalas tilangayo ang lamu-lamu dito'y kasabaan. Apo, karo ba? Umasidag kayo dito'y. Kitain nyo tilangada dito'y kasabaan. Ay, kababain. Amo yung gayam ti agbain. Kwa? Hoy, si Camilo. Sakbay nga agsinata. Daytoy pa'y ti paraken ka! Ay!
Anay ko, kinugtaram ti, anay, Guguram! Kat manipot ita, agsinatan Milo! Ay, baka wala na si Mang. Ay, sikat ay ayatay. Ay, di na ko mapanawan. Ay, anay ko. Agdun na kayon iti daytoy ababaem! Ti ammo yung ata, jak ammo adito'y kasabaan ti ayuyang yo! Ay, kababain kayon, adwa! Ay, pakawanan na. Di na kisinsina. Pangasim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Agbusog ka na imbaga, sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot nga agpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta, lakay. Oy, nagmayatan. Kanayon nakanapig sa ngagtrabaho no kanayon na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin, lakay. Isu apagsidaan ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan kalaeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y? Ala, mangan ka nga rodan wan. Tainak agdigo san. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa yung mabisin, lakay. Muna kalatan, wan. Numalpas ka amangan. Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ije saled, bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, Tainak agdigo san, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isam ang pari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ije naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo kadimot lang jay bunawg pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahil ta kamal ti amom nga ibaga. Saryo, lakay. Apay ayari, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilik-kilik, saryo. Anya, rabrabi agpaparot ka iti buok ti kilik-kilik. Sige na, lakay. Nagatiling nga ro ti kilik-kilik. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anya ko matibayad mo kanyak. Dayto yun manjak. Makabanlog dahi ta. Alan saryo lakay. Aglailo aklaang, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan rima. Mudtuyan dahi ta pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananang. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat? Tapno doha talagang at dito'y balay? Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dati asawak, aya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. Sapay naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagay. Nalabos kamot kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man ti kayat mo mapasamak. Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasayaat no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Makabannog pari Jess. Anya, si kapay ang ti agsurindar pari sa riyaw. Nagado ti ipaparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili. Agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakaluklukmag. Ay anusa mo na pari sa riyaw. Nagsiksimat iti kaubingan na. Limok maglaang iti naganakain. Angam napintas latan ni bakit mo paray. Nalakalang asawan ti agan anos pari Jess. Di mo ngamin amaw ti ugali ni bakit ko. Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Umay ka na.
Papanantaya. Mapantan ijay silid. Ay, malaldawan. Nagpudot ijay silid. Orayin ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umahikan ko nakmatang! Niko. Apay ngagkudot ka nga eh. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid! Ay, sabali ka talaga. Tengat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Simang petakaon. Di nakasidgan, saryo! Bitugan ka! Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam! Kas kalatik balang! Anya laki din ni Rima. Agunget ka manan ngawang gap-gapo na. Umatayo ka, Sairo! Na, sino katamatan iti Sairo tinagan ko, Rima? Nagalas ka, lalaki! Day talang ngipan mo tinapudaw! Ne, apa yan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akaguran nakmanahin. Pumanaw ka, Sairo! Di ka kaya't ang makita! Panaw! Apay, Rima. Awan panggapyon, ayawid dagiti anak yaw. Di damat kayat ti agawid di balay mi, nanang. Kayat dapay kano ti agnaw di balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod, iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak mi, Kay kayat da kano diti balayaw. Taadda nagdakkel at telebisyon yaw. Ala, may mayat motkit din no adda da diti balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wana nang. Rima, mabiit man laeng. Apay ka day, nanang? Sabali nga minti madlaw ko ken ka, Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangem na pusyaw day tarupam. Nagtagumpay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Katda kayo pa'y lang ti makamo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Kagurgura na klangit ay. Ita, ibaga man nag-cutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Sidag mo man tapingping mo, lakay. Apay tipingping ko. Basta sidag mo. Sige. At tipingping ko, bakit? Ay na, kas laman sanas tipingping mo. Anay ko, nagsakit. Apay kinagat mo tipingping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Sariola kay. Anya? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarang aklakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din ngagsikug ka, Rima anak kaw. Nagadaon dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dayta sikugmaw, anak ti inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yung. Sana dahagas ti agsikaw. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dayta sikugmaw. Kabailan yun to pa'y nga pagadalan dagiti anak yaw. Kabailan to tatang? Anya kabailan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Day talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya ta pagsapulan yaw. Ay, seryo lakay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportanti ka manin ako nakon. Manjak. Ay na, agindi di ka pailaang. Basta, manjak. Ay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw. Nagapon iji balay me. Anya! Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya! Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja manananggal. Kaya't ko tinalo mamangga, Saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo amangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga? Basta, kaya't ko tinalo mamangga. Sa bali lang na prutas. Tanay, sana pa nagmamangga ita. Basol mo na maalisanak. Sa dino ngay nga rin ti pangalaki tinalo mamangga. No kayat mo,
Dailangan nalom a papaya. Manjak! Nalom a guyabano. Manjak! Nalom nga atis. Manjak! Nalom a bayabas. Manjak! Nalom a santol. Manjak! Nalom a kaimito. Manjak nga rod! Jay lang nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraan ka no awan maitan mo kanyak nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makapangpanganak ngamin iti Chico kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin. Di pa'y kat matayin tapoon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin Joan. Sumangam kasinsin. Anya kumangay ti pang sumang ko kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Addak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Magsakit. Nagtaar ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sos. Saksamat ti pag-inawang bakit? Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak, ang mga nulapigusam. Nasakit! Oh, apay nga umis-isam ka ipag-Joan. Kasano, si kamatan ti pag-inawan ni kasinsin Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mun bayaw? Talaga akas ti aginaw. Nagado a pag-inawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarpropam to di anak yo. Tas sika ti pag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kayat a makita! Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Bakit? Basta di kan kayat a makita! Pumanaw ka diti balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigusak mata. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ka. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya a klase ti sairo ti kimpat kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Tya! Anay ko, tinanog nakmatan Rima bakit? Anay, nagsakit. Pumanaw kan! Ala, panaw! Inagsapulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulam matlang arot ti asawam. Ay, nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko no mapukaw ko ti asawag. Pangsapulam pa yan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakitkita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kayat napay ti agawid? Pag-inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababawi ang. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw sigurong tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw. Kaasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyaman ak nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awanan yaman na, pari Saryaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawid ka matlaangan. Saryo, lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmat ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawi akong dayta, Saryo. Di kan pumampanawan. Wen bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanan, lakay? Saanan? I love you, lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, bining. Rabi iuna yan.
Sakpay nga ibagakin ka ti kagarak, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya? Makakapkapiak ngamen, Lerma. Day takadila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpasak nagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya? Ako diyak ngamin may bagaan na saya ti kagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat ti ayat. Naay, una yun day ta, my friend. Amom, my friend. Anya day ta, my friend? Uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend? Sinayang nan ati kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siyak ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit. Main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend. Sa anak ngaglanglang nga amarigrigat. Agree? When, my friend. Agree. Kat no kasla aglang-lang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat mo't kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo kam Bining anak kao? Maluluuman, tatang. Anya maluluuman? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraan ti agdaton kan kuana, amangan no agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundaw. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Ay, bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy. Ay atak launay ni Lerma. Resyak mat, my friend. Ay atak ni Lerma. Ay atam ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apa ay, my friend? Kursunatam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Si ka lang arudin ti agdadaton kan kwa na. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton ki ni Lerma. Pagdatunam ka di, mat? Neighbor, my friend. Diyak kayat ni Lerma. Para kan kalaang ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawido mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na, nanang. Di napay kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo't kan tiropa na no kasta? Isungarod nga mayak dito'y kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo't kan ti panagruprupa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidam kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Di lagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman na nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan nga rod niyag bayag? Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpungtutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat kuhan ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi, adda papanak. Sa dino ti papanam, tamayak, mate. Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa'y lapumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak! Ala, agawid kan, tani. Agungutin ni nanang ko. Kunan na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan, tani. Makaturturog akmatan, Bining. Saan kumaanatangkan ti ulom? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't amapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya laki din ni manang dunita. Ay naapo, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing bait. Ngam ka babain day nga aramid mo. Ingkakit din makikapkape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw.
nagmayat tupay manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen manang, puutem to'y kurak. Iti saan nagbayag? Song batan taon ni Lerma ti ayat kaw, kat agkalaysa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imat mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya, para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh. Ay na, ay, agyaman ak abarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ijay silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anya aramidam dito balay, Samboy. Saan ako nagpalpalikaw paikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka na pingit ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak da ito'y nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata, ayatan nak, Lerma. Napudnuak kan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Sikan tumatlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umaw. Anya dito umok nga bagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya maninday ta abagas sa sasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaing ngayon, no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, mate. Ha? Ay, kwa, di talag, my friend. Sa dinaw? Di ta nga ron. Ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan? One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay dalirma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulaw, my friend. Amo mo ta pagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka matkinkwana? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't kanilirma. Ay, di nakarabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, aggayam ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor da di atao. Sino ti traidor? Traidor da di asambaw itatang. Apay anay bagam day ta? Gapot agdat-daton mo't gayam kinilerma. Aya. Uwan tatang. Just kita di atao. Traidor da di agayam. Awan babay na. Daytan jay ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilate nga agdiso iti umok kat pimod na. Panagkunak kat seryoso nga agdaton ni Samboy kinilerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalitatang. Diyak kayat nagtinaglaang ni Lerma kinisambaw. Ayaw kaw. Apay, Bineng, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo laang sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang? Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang? Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwana nagbalbaliw akong tatang. Tukak! Apay manin tatang.
Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartek ka? Ha, kasanungay nga ayatin na ka, no nabartek ka mat amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan, daytay saan ka nabartek nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape je balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso mati bagbaga ka, sika tinagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbaging biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape? Sikati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, ana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umay la makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa yung agtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka nasukar me. Ha? Nagpuskol ti pa nagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang iba unakan ko, na. Ay, uway, nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bining? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya? Napanda nag-date kini Samboy? Anya ti kahit mo asawa, nana? Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya? Iso apo manaw kan, Bineng. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalas ta lang ang agsangit, Bineng. Agayan ayaten dalir makan Samboy. Jak maklon na ito yan na pasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsangit? Aday ko. Hindi nanog mo matunting iwat ko, tatang. Gunggo na. Tatang. Nakalaslas-tog ka ngagsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Samboy. Saan mo ta nagdaton ti inaramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangguad ka? Tatang. Gunggo na, Bineng. Day ti maganab tilastog a tao. Agbalbaliw ka kit day. Tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, anyamat ng tikas to'y abiyag. Awan pa'y naimas amasida. Awan aminon. Agsapol ka iti naimas amasida? Kat maturong matlati aramidam agmalmalam? Anya ti kayat mo asawan? Ami, sadutak kasta ka day. Awan imbagak asadot ka, Jerry. Di ka man agaburido kat basal mo matlaang ti amin no apay nga awan makukwartata. Ay, tanangam ti panagsasaum ami. Pisangak day tarupam makitam. Jakla ko man nakias asawa ken ka, Jerry. Nakiasawa akla ko man iti sabali. Jay adda kwarta na. Aniya. Napintas ko matibiyag ko ita no baknang tinakiasawaak. Sumardang kan. Agungita ko na. Agremedyo ka nga rod iti igatang ta iti masida. Tapno saan ta mabisbisinan. Sigurado ka nga mong tagtariman iti telebisyon, Jerry. Ay kat, nalainga ka manong. Amok tagtariman iti nadadala telebisyon. Ipatarimaan ko man nga raw dyan nadadala telebisyon may, Jerry. Una, manong tiloy, itad mo kanyak di telebisyon nyo. Tatarimaan iti balay may. Ala, urayin na kung dito'y barangan. Inak irwar dyan nadadala Apay, amom tagtarimaan iti nadadaol at telebisyon, Jerry. Shhh! Di mo pigsaan ti agsao. Ang mga nuad na makangagkan ka. Pagkwartahan da ito'y anapanunot ko. Anya? Ngem, saan asyak timang tarimaan iti telebisyon? Anya? Asino ngay nga ro timang repair iti dayta telebisyon? Ni tatang Nalay nga repair dayjay. Ison ti makaammo iti dayta. Apay dayta telebisyon, Jerry. Ipatarimaan ko ken katatang. Aking kuko iti dayta atibay. Ni manong tilaw itatang. Ipatarimaan ko kanuken ka. Nan, kita man niya ti dadail na. Wan tatang.
Modelo pa'y maday ito atibay. Hanggang nadadail adagusain. Awan ka no matantag parang atao na tatang. Nadadail nga raw di awan nagparang atao na. Datang samat utak mo tinadadail, Jerry. Anya? Manong Tiloy, at tuyan ti telebisyon mo, mabalinan na pagbuyaan. Manungay ti bayadak. 1,000 pesos, Manong Tiloy. Anya? 1,000 pesos? Ay nagdakulan. Narigatan na kami na ng tarimaan, Manong Tiloy. No sa balya tao tinang tarimaan iti dayta. Amangan no singiran na kay ti 2,000. Awan laka din ti tawar na. Awanan, Manong. Narigat ti agtarimaan iti tibay. Mala, uray nakbiit. Inak mangalay ti kwarta. Tatang. Adto iti 100 pesos nga imbayad ni Manong Tiloy iti riniperyo ative. Naa. 100 lang tiyaw awat mo atangdan ka, Jere? Anya lakit din ni tatang aya. Di kagreklamo ka din. 200 lang matimbagak alibor na. Kukuak mo ten ati 100. Hay, anya ngay nga ron ti maramidak. Imbag lang igatang ko iti sidain. Tatang. Igatang yu iti naimas asidaan nyo. Di ka madanagan. Addan tumanan iig ko dito'y at tarimaanin nyo. Ay sige man nga ro danak ka. Isupay pagsapulak dayta. Tatang. Addan to pa'y iig ko at tarimaanin nyo. Ay na, Jerry, luklukum laang ni tatang mo. Anya kalaki din ayami. Diskarte laang tapno adda kwartata. Sana dakas dayjay ngay naramid ko. Day talamang gun-gundaway ti aramidam. Sumanau ka pa'y ladita. Agyaman kakit di at adda kwartata. Ay, salbag ka, Jerry. Inton kwan, maamuan ni tatang mo day tangar aramidam. Nagmun aya. Saan nanto ang maamuan? Iso relax ka laang. Ako ang bahala. Nay, apay akas la aburido ka. Nena, kasinsain. Nadadaal nga ro di radyo, Tiloy. Sapay pagdengdenggak iti drama. Di ka ipatarimaan kini Jerry. Kabisado ka din ni Jerry ti agtarimaan iti radyo. Ay wan, iso tinang tarimaan iti nadadala telebisyon ko. Aya? Wan, kasinsain. Inka kasarita ni Jerry. Nalaing dayjeng agrepair iti radyo. Sige, mapanak man nga rod iji balayda. Awan met power da iti radyo, manang nena. Ay, wan nga rod, Jerry. Tarimaan man kit di tapno da pagdenggak iti drama. Sana parikot da ita, manang nena. Nalakalaan nga tarimaanin da iti radyo yaw. Manungay ti bayadak. Madamdaman taon. Agsubli kayong tulangan ito na repair kaon. Sige man nga rod, Jerry. Tsakon ti makamo iti radyo, manang nena. Di ka madanagan. Nay, radyo met day ta insangpet mo, Jerry. Tatang, yag ko dito ay tatarimaan ninyo. Dan, itaek man niya ti dadail na. Awan ka no ti agsaw a tao di taon nagtiradyo, tatang. Anya, dadail nga ron di awan nagsaw a tao na. Ay, dadail at talaga ti utak mo, Jerry. Anya lakid din ni tatang aya. Tagidaksan naman ang timbagak. Natural nga awan nagsaw a tao. Gaputan na dadail nga ron ti radyo. Napanan ti utak mo, Jerry. Ato yung ti radyo, manang nena, at dan pagdenggan nyo iti drama. Ay, nalaing kamot gayam nga agtarimaan, Jerry. Nagado ti sakit ti radyo yo, manang. No saan mo ngayon patarimaan na dagaws? Amang ano natayan na namin pinsan day ta radyo? Anya? Apay tao amatay. Ay sos, komplikasyon ti sakit day ta radyo yo, manang. Dan ni Jack kabalan abiyagay. Imbaglakid din ta inusar ko ti superpower ko. Nga nang tarimaan iti day ta radyo. Iso ang nagbiag manen. Anya? Iso amod to yung tibayad na. Manungay tibayad na. 5 gasot laeng. 5 gasot! Anya kayo lakid din manang nena. Nalakanday ta bayad ti libor. No impatarimaan nyo iti sabali. Amangan no sininger na kayo iti 8 gasot. Ay nagnginamot gayam. Diyak kabalan abayadan day ta 5 gasot. Alakid din manang. Ito dyan ti bayad yo. 500 pesos only. Ay. Nay, nalpay mo tabagam ngay masidag kanyak, Jerry. Apay aya.
Ay, sayang na sayang nga talaga. Anya ti sayang bagbagam, Jerry. Jay bayad ti riniperyo a radyo. Abay aya, jay bayad na kunak, sayang. Ay sinalbag kamay, saya atin man ti panagsaom. Ay, pagurnusak dita sa akam, makitam. Inutang pa lang ni manang nena, jay tangdan nyo nagtarimaan, tatang. Na, apay ka na. Awampay ka no kwartana. Bayadan nanto ka no, wadda kwartana. Kaano ngay ka no ngagbayad? Diyan ka mo Basta, bayadan nanto siguro, inton makalagay. Nagimas. Nagimas talaga ti mga nangruna no, naimas ti si daan. Kas ka lang maag-agawan iti makan, Jerry. Impapol mo matanday takan ka nam. Magusto ang aro ti si daan. Kas ti kumakanayon. Ado ti masida. Inayadam laang ti mangan. Naknanday tangiwat mo iti makan. Mabisina ka talaga. Anya nga ita. Naispalan kan. Bimaran day takan kanam day takarabukob mo. Marigata na ka umangis. Bakit? Tulungan na. Makamukay tibiyag mo. Nadadaol nga men, di washing machine ko. Gusto nga aglablabaak ti karayan, nena. Ipatarimaan mo langan ka ni Jerry, Nana Adelina. Ha, amo na ayat agtarimaan iti washing machine. Amo na, Nana Adelina. Ni Jerry, tinang tarimaan iti nadadaol a radyo. Ay sige man nga rod, nena. Ipatarimaan ko man ni Jerry ti washing machine ko. Ay, mabanlugak nga aglabad iti karayan. Nasakitan ti sikat ko. Ayun, nana. Ingka kasarita ni Jerry. Tapusan kayon amarigatan pa nga aglablabad iti karayan. Tulungan nakman nga rod amang igaw-gaw kadag iti ginirgal ko, nena. Pag mirindaan kanto inton madamdama, ha? Wun, nana. Tulungan kan. Amo kon ti sakit ti washing machine nyo, Nana Adelina. Ha? Ay, naglaing kamot tan, Jerry. Nakitam laang ti washing machine ko. Amom adagusan ti sakit na. Wala na. Amo adagusan ti sakit na. Anya nga ti sakit na. Komplikasyon, Nana Adelina. Anya? Saanin nga gandar? May sa tikat na asawain. Anya nga'y? Saanin nga gang angas dahil ti washing machine mo? Natayain. Angam, kabalak abiyagay. Iyawit ko dito washing machine mo, nana. Nasken ama admit iti balay ko. Tapno mataming kwa na imbag. Naay, kasla tao at amingam kan ma-admit. Wala na. Nasken ama dextor spy tapno agbyag. Anya? Nay, washing machine mo dahil tayong sangpet mo dito. Balay, Jerry. Wantatang. Nadadahal dito washing machine. Amo ka. Ibagampay lang na nadadahal. Aking kukuha iti dito washing machine. Ni Nana Adelina, tatang. Aya, kasapulan na kanon dito washing machine. Isu at tarimaanin nyo adagos, Sik apok pa'y ano niya talaga ti dadahal na. Kartingam atatang. Kasapulan na dito washing machine. Ay salbag ka. Di nakman apurain. Kasapulan na nga ruden dito washing machine, tatang. Nuaga pura ka. Ingkalangan ipatariman iti sabali. Ha? Ay, kwa. Kung ko nakalaang, tatang. Ibagayo, noan niya ti maitulong ko. Diyak kasapulan ti tulong mo. Buyam laangan, noan niya ti aramidak. Kung tatang. Nay, agan andaron ti washing machine ko, Jerry. Nalaing ka matgayam ngagtarimaan. Wala na. Gusto mo tuyin jay tangdan ko. Manaw. 600 pesos, Nana Adelina. Nagnginamutan. Nalakadaytan. At dapay ngamin sinukatak a piyesa na. Aya. Wala na. Nagngina jay piyesa ngayon sukat ko itinadadaal. Mabiit lang nga raw, tainak mangala iti pagbayad ko kan ka. Tatang, mangmangan ka mo dito tirasa ti balay mo. Wine, amay. Sardinas mo't deta sitsidaam. Awan mo tigatang ko iti naimas asidaek. Tasaan pa'y mata nagbayad dagiti karuba nagpatarimaan iti appliances da. Nagkuna, tatang? Ni Jerry. Saan ka doon pa nagbayad dagiti nagpatarimaan? Ay. Hay, sana pud no deta nga ibagbaga ni Jerry, tatang. Ha? Anya ti kahit mo asawan?
Nasingiran ni Jerry dagiti nagpatarimaan. Kat iso tigat-gatang na itinaimas asid sidaon na. Anya? Iti salbagay. Makaraman kanyak day Jerry. Kuha tatang. Ibatam day tabunang mo. Ayan titangdan ko ang nagtarimaan, Jerry. Irwan mo. Ha? Kuha tatang. Naibusan. Nukas tang around. Pugsa angis mo, salbag ka. Sana tatang. Pakawalandak. Jakon ulitin tinaramid ko. Sukatak day ja kwarta. Promise. Agbalbaliw ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay na, nagimasan ti si Dain ta, Ernalin bakit? Agisubo akon? Ha? Ay sinalbag? Jak pala na isubo ti kang kanag? Addaman ng nagmiyaw apusa. Pusa nga ro dagmiyaw. Pagsardingan man dahi tang agmimiyaw apusa. Makapaawan ganas amangan. Pusa nga ro dagmiyaw kunakmanan. Baybay amlaang ditala kay. Ay. Ilagid-lagid ng tibagi na iti sakak. Hey, Maria ka! Simang potakon iskula kay. Nakaluto ka din? Ha? Nagkapuan dahi ta apusa. Ay, napidot ko igit ti kalsada. Nakakaasim at nga agmimiyaw, iso ngay nalakon a. Anya lakit din, Ermaline. Nagadulang arudan ti pusa dito'y balay. Anya ko ma. Nakakaasim nga ruday ti apusa. Nalabit a pinanawan ng ti pamilyana. Anya? Pinanawan ti pamilyana? Apay, tao a panawan ti pamilyana? Ay na, nagadupay la reklamom di ta isko. Mangisaga nakakitde iti kanan da iti apusa tani, mabisinan. Anya? Napan nagtrabaho ni Ermaline. Agar mo sarak matayin. Hay, prito abangos ti pagar mo sarak ita. Mga anakon akas to. Adamanin nagmiyaw apusa iti sirok ti lamisahan. Tunggal isubok ti kanat. Adda agu ni apusa. Ay, makarengrang. Nagsakit iti lapayag. Sa! Madamdama kayo amangan. Sakpay ti umuna. Yawan na ta. Pagmiyaw dalat ta. Tadumawat da iti karenda. Ay. Nini. Ilagid-lagid naman ang tibagida iti sakak. Ay, Maria kak talaga. Ay. Apayahin pare iskaw. Nalpay mo't ti abagam ng marubayan. Kasano? Tunggal isubok ti kanak. Adda ago ni apusa. Anya? Naglay nga gampon iti pusa ni Ermaline. Ngamsakmat ti pagaw-awiran na. Apay, awiran dagiti pusa? Tao da aya paray? Katno kasla tao ti pangibilbilangan ni Ermaline kadagiti pusa, pari bagwes. Aya? Wen pare, kakaidda na pa'y dagiti pusa na Apo na yan. Di pa'y kadut-dut ti pusan ti kamayaw para iskaw? Wen latan Ay, saan lang adut-dut ti pusa ti adda iti pagiddaan may? Anya pa'y para iskaw? Agraman panganan ti pusa. Anya? Simang po ta ko na nagapo iti trabaho isko. Mangidasar ka man iti merienda. Tani, mabisinak. Ha? Adda manan insangpet mo apusa, Ermaline? Naggapuan manen dayta? Ay, nayaw awan dahi ti apo sa iti opisina mi. Iso nga nyawit ko na. Anya? Nagadun ti pusa dito'y balay. Nagyawit ka manan? Nagadupay la, katareklamom isko. Mangisagana ka iti merienda. Kan ipakan iti dahi ti apusa. Anya? Ermaline bakit? Apay aya? Ermaline. Disturbo ka iti panaturog. I love you. Ay, sinalbag ka. Di mo ikatantaulas ko. Mailiwak nga rod kan ka. Day talati ang mom. Sige mailiwak nga rod ay. Pusa? Adda pusa iti abay mo bakit? Adda.
Ikataman day ta pusa. Saan? Bayam di ta abay ko ang maturog. Anong pasalsali? Bakit? Ay, basta. Sana mabali na papanawag day ta pusa. Bayaw iskaw. Adani ka bagis ko nga Ermaline. Daka mo, ipagmutya. Ha? Ne? Kaslabad mod ka bigbigat, bayaw? Napudot ti ulok. Apa yan, bayaw? Basta napudot ti ulok kunak. Ay sus! Ay sus! Ay sus! Umadayo kan ipag. Inay, anya nga iti mapaspasamak kan ka, bayaw? Basta umadayo kan. Napudot ti ulok. Di mo damagan kanyak. No sa dino tayan ni kabagis mo. Ay, nagapa kayo ka ni kabagis ka? Basta! Kagurgurak da diya kabagis mo. Si kala ko man ti nasawak, idi ipag. Ay. Nagadulakit din na pusa dito'y balayaw. Iskaw, anak ko. Wantatang, awir ko dagita apusa. Ha? Awan pa yun pagnaan dito'y balayaw. Agkaiwara dagiti pusa. Hey, nagaangot pa dito'y salas yaw. Siyempre rugit kas kada isbo ti pusa ti masay upyo. Lalo samad at isalas yaw. Tapno saan nga agak pusa. Hey, makabanog ti agdalaw tatang. Isulat aramida kaon. Anya, naglaingag tarakan ni Ermalin iti pusa. Ngamsak mati para asikaso kadagita pusa. Ay, makarengreng pa iti panagmiyaw da. Mabisin dalakit day. Kalkalpas dalang anang tatang. Nagrarawat nga rin dagita pusa. Anya, di dapay lakit mahayblad amin. Tapno maungkal dan. Ha! Pasigmat akan ng tipusa dagito yung ginatgatang mo. Ermalin, bakit? Wan, iskulakay. Cat food dagita. Anya nga iti sidaan ta? Ay, katag sidata pa'y lang iti itlog ala, ingkaki din agprito iti itlog, tani, mabisina kon. Salpag. Agsida iti naimas dagiti pusa. Na magsida kami lang iti pritong itlog. Di ka nagreklamo, isko. Pada tayo matla aparswa dagita apusa. Iso ang masapol damat timangan. Ay, maulawak Mildred. Agbalinak la kuman apusa. Tapno agsida akmat iti naimas. Nabisi na anak ka naglaba. Nakapanaw matan ni Ermalin. Agar mo sarak matayin. Ay, agmiyaw manindag iti nagadua pusa. Jak pala nang nangan, dumawdawat damanan iti kanenda. Sapay nagadudang agmimiyaw. Ay, madadalan tilimbong ti panunot ko. Adag mimiyaw, damat agtatawal nga aso iti arwayan. Ay, mabagtita ka talagan. Aglalaukan ti mangag ko. Unit ti nagadua pusa ka nagtatawal nga aso. Apayod iskaw, kit-kita matlatan dagiti bilay. Di ka matagdumugan. Ay sus, di nakmatan sungbatan kaanakan. Tangtanga damatan dagiti bilay. Mangmangagnak ka day. Meow. Ay, balangkan ti sa pusa. Meow. Meow. Nanana. Ay, agmimiyaw kamutan iskaw. Ay, di nak manrabraba ka diti kasta. Kaya't kumatanti agbalin na pusa, ante. Ay, sos, agmauyong kaniskaw. Apay kumakayat mo ti agbalin na pusa. Ad-adda nga ipatpatag ni Ermalin dagiti pusa mi, ngam iti siyak. Anya? Iso akayat kumatanti agbalin na pusa, ante. Meow! Meow! Nay, anya? Ay, sos. Nagadungag pa iso ti pusayaw, para iskaw. Agkakaiwarada iti arubayan yaw. Awan nga agpaiso ti anak mi kini Ermalin. Ngam nagadumat ti awer ko ha pusa, pare. Kaya't mo asawin, si kaamin ti mga asikaso kadagita pusa. Wen, pare bagwes. Dandani inal daw agisangpet iti pusa ni Ermalin. Anya? Marengring ako na dumdumag iti panagmimiyaw da. Nagsakit ti lapayag kon. Maawatan ka, paris ka o. Syakto pa yan ang makangkangag at masikurana ka. Anya nga tatirumbang nga ramida kadagita apusa, pare bagwes. Ha? Saanan abalay ti tao da ito'y balay me. No di kat balayan tinagado apusa. Di mo man pagpupudutan dagiti pusa, isko. Awan mo ti
di nga aramiden takan ka Ngam adu dalauna yan. Ermalin bakit? Mabambanuga ko namang daldalos ka dagiti rugit da. Ano ta animal nga rod dagita. Jak pahin makaturog iti aldaw. Tagmimiaw motlatan dagiti pusam. Huston di ta pa nagrekreklamom isko. Dakkel ti maitulong dagita apusa diti balay. Iso da ti mang parparma kadagiti marabutit asumrak diti balay. Nyalakit din ni bakit. Isakit na latta dagiti pusa. Imbag kumano si kamot ti mga asikaso kat saan mat. Oh, ilutom na ito nga ikan, isko. Anya, ikan manan ti ginatang mo asidan ta. Wan tap na mailakam ti kanan dagiti pusa. Maulawa ka talaga. Pasig nga ikan ti linaon ti tiyanta. Gumatang ka mamat itinatang wano karnit baboy. Apay, di mo nang imbaga nga ilaklak amak ti kanan ti pusa? Anyalakit din aya. Dagiti manan pusa ti bagbagam. Panunutem mamat ti kanan ta. Ay, agyaman ka ta dapay ginatang ko asidaon ta isko. Naglaing ka nga reklamo. Oo, mabisin manin dagiti pusa mon. Ay, agmiyaw damanan. Dumawat damanan iti kananda. Nagbangsit! Oh, sabi nga aputam iti panyo day tagong mo ipagmutya. Di mo masayop ti rugit dagiti pusa yo, bayaw? Na-immunan ti agong ko amang saysayop kadagita. Anya, masayop ko pa diti paraangan nyaw. Ha? Nagaangot! Si maduta ko namang dalos kadagita arugit. Makabanog. Naapay nga minanagado ti pusa yo. Umdas ko man atid dua tarakan nyaw. Diyak amo akin ikabagis mo. Ung tanak mo't no, reklamo ak. Sige, labsan kaan bayaw. Jakon mairusok tinabangsit ang masaysayop ko. Nagangot, makaulaw. Nay, nagameran mo't tan iti dut-dut ti pusa day tabadom iskaw anak ko. Ha? Ay, jak nadlaw atatang. Usubam day tabadom. Nagado ti dut-dut ti pusa. Wan tatang. Day tantumot nga men ta nagado ti pusa yaw. Ay, sinalbag. Amin lakit din nga isuot ko. Kadut-dut-dut iti pusa. At dapay dut-dut ti pusa di tamuging mo anay. Anya, ka ba nagdigaws? Agat pusan ti payud mo. Diyak kayaten ti agdigos tatang. Apay ngay, mabuti nga kun iti danaw. Anya, inakaranda ka andag iti pusa asaan nga agdigdigaws. Panagriknak nga rod kat kaslakmat ten pusa tatang. Anya! Itaman pa'y adi ka agreklamo iti panagmiyaw dagiti pusa, lakay. Agmimiyaw dagiti pusa, isko. Mabisindan, ikami da iti kananda. Hoy, sumungbat ka man. Itay ka pa'y ang kasarsarita Ha? Adan ako niya marabutit. Meow! 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 Ha? Hoy, isko, papanam. Agmimiyaw ka mat kay madayo. Ha? Meow! Meow! Sapsapulan matan ni isko di marabutit? Meow! Ay, kaslamot tan pusa, ti asawa? Ante! Nayapa yun Irmalain, kas kalamaor oraman nga imay dito'y balay. Ante, tulungan dak. Apay aya. Nisko, agmimiyaw mutlatan akas la pusa. Agamat pa yan iti marabuti. Anya? Irmalain, awan mo't dito'y balay yun ni iskaw. Awan ngagpaiso, ante. Napanan nga tati asawag. Ay, amang ano nagtalawin di pusa. Stay. Asawam. Saan? Andiyo kaya ta pumanaw ti asawa kanti. Sa pulok ni isko. Hadamot ka malay, Irmalay. Siya na dakas ti agtarakan iti pusa. Ngam saan kumamot a sobra, Nagbangsit pa yun diti unag ti balayaw. Aga kaiwara dagiti nakaturog a pusa. Saan na madaldalusan ti aglawlaw. Anti, puray da kami akaro bayaw. Maap-apiktaran. Gapo iti kinabangsit dagiti rugit da. Anti, ulitak nga ibaga Irmalain. Saan na dakas ti agdarakan iti pusa. Basta saan na sobra.
Agasem ngay, kasla pagtarak na dan iti po sa tibalayaw. Gapo iti kinaduda. Nalabit ang nauma di asawam. Iso ang nagtalawan. Diyak kaya't ama po ko ti asawa kanti. Sa pulag. Ay, rumbang laang sa pulam, irmalain. Katdag iti nagadwa po sayaw. Iwaras yu langan kadag iti karoba. Nga awan po sa da. Taisudan ti mang tarakan kadag iti daduma. Wan anti, kasta ti aramidag. Inak sa pulan ni Isko. Kat pagawid akon. Napat patag ti asawak ngam dagiti pusa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Di nakasarsarita ta napudot ti ulok, Joshua. Saan anasaya at aldaw ko ita? At dako man napatig ngay bagakken kangam napudot met ti ulaw, Minerva. Ala, ikan ka iti inam a segundo nga agsao, Joshua. Oh, agsao kan. Ag-birthday jay putot ni Parilyon, Minerva, bakit? Kayat mo ka Apay diti. ngay talang ngay pagamday ta. Pagsayatan mat gayam. Aha. Anya Laki din ni Minerva. Nagalis taw. Anya ngay ti pinartida, Joshua. Dua ababaw, ikan dua met akal daing. Ay kat mapantang arudin Nagginad kalakit din nga tigtignay. Ay. No pakilanitan ti bagak, nagalisto ka. Mangibabain man ti asawa kon Parilyon. Inggaraw naman nandiya pinagbabawal at tiknik ako nada. Bayam kadilatan ni bakit mo, pare Joshua. Kitaem ngamin at igaraw na ijilamisaan paray. Nakasaganan ti sili na. Ay silipin na. Apang ikargaan na kadagiti makmakan. Di mo latan ni kaskaso ni Mari Minerva. Adumat ti sagana? Ay sos. Nagadaon ti inkargana asida ti plastic bag paray. Inakanawaan ni bakit kaw. Ay mangibabain law na yan. Mangibabain ka manayin bakit. Nagadaw tin supot mo apagmakan. Kasarsarita ka aya, Joshua. Agulimak ka. Igaraw mo man ang tinagalas nga ugalaym. Apay alapdan nagagsaw. Mabanugak ang makisarita kan ka. Awan mutlat serserbi ti pagsaritaan ta. Dudwa talang arudin do ti balay. Lapdan nagpay lang agsarita. Sumardeng kan, Joshua. Matibab ka makitam. Aha. Ala, agsao ka pa'y tatalaga makaraman kan kanya. Ayan ni Joshua, Minerva. Didakman pa'y kasarsarita, tatang. Anya? Ay, ada ko maibagak ni Joshua. Di man sa pulan kanyak ni Joshua, tatang. Makadisturbo kayo. Ay. Nagalasan day ta pa nagsungsungbat mau. No kasano ti kinangisit ti gugot mau. Isumit ti kinalas ti ugalaym. Anya? Kasarsarita kay tinasayaat. Sungbatan na kiday ni ti baribar. No san lang nga may pari ti mang disnog iti babae. Dinanog ko, day ta nagpost ko, labibig mau. Anya? Betty, bumatangak man iti suka. Bitchin, paminta, bawang kan sibuyas. Anya pa'y tigatanga, Minerva? Di mo damagan, no anya pa'y dagiti gatangak. No anya laang dagiti imbagak. Isulaang ti itad mo. Apay ngay, Minerva. Makaungot ka matan. Itad mo kit din dagiti gatgatangak. Tagawid akong. Kartingam. Ay, di nakapuraan, Nagginad kalakit din nga agraw. Inaklag humatangan iti sabali at tersena. Ay, kat pumanaw kang arudan, Nagalas ti ugali mo, babae. Saan ang nagalas ti ugali? Sika, tinagalas ti ugali na. Na? Siyak pa yun tinagalas ti ugali na? Ha? Anya ti kayat mo ama pasamak ita, Bete? Ay, di nakman karkaritan, Minerva. Aggubal ta ano kayat mau? Kabutang kaya? Ha? Mamin ano kamutlaang akog taran ngay? Na ay, nagtangsit kan babae? Ikaktupay ti gripo day tabakrang mau, tapno maungkal kan? Buisit ka? Anya? Talaga mangibabain ka. Naglaing kang agsapol iti apa. Ops,
Di nakasarsarita, Joshua. Si kaitan ti sarsaritaan dagiti karuba. Di mo kano ammo ti makikaruba. Sige, agsao ka pa Ay, saan arumbang ti kasjengin naramid mo kinibite? Sumardang kan asumanaw. Guyudak day tadilang makitam. Anya laki day ni Minerva. Apay, di ka makauawat itisaw, Joshua. Jak kayat adengdenggan day taboses mo. Awananak itimod ang makisaritakan ka. Nagalasan day ta pa nagsungsungbat mo. Intun kwan makasarak ka itimang tutupken ka kat aglaban kayaw. Saan to ang mapasamag ti kasa? Gaputa awan ti kabutang ko. Anya? Ha! Awan ti pagbutbut ngan tinagtaudak a pamilya. Pulime tinaturad kan man nakigubat. Anya? Day di apong ko, veterano idi tiyempo ti gubat. Day di matatang ko, soldado, pulismat dagiti dua a kakabsat ko. Anya? Ken ado dagiti kakabagyan mi a politiko. Kat no kabagyak matkat ni mayor dito'y ili tayo. Anya? Uray ti congressman kat kapidwa day di tatangkaw. Naay? Iso asa anak asinsinan a tao, Joshua. High profile tinagtaudak a pamilya. Ay, imbag man tamanusam ti kasdi a klase ti babae, nagtangsay anak ka. Tatang. No agsasaw, kunamlan isaw ti kalayngan. Awan ipirpirit na asaw. Wen nga raw tatang. Ay mababainak pa itinaramid na kinibitay. Inapanakitay. Naamuak mo't day takin nilyon, hindi nagsabat kami. Damdamagan lang ni Betay, no niya pa'y tigatangan na, ngam kilahat ka na, nagpungtaw, kahit pinagsasawan na mo tayo. Binagbagak mo ten, ngam di nakdengdenggan tatang. Mapagbaliw mo pa'y ayat ikaskin kwa na, anak kaw. Pagbaliw siguro madisnog mo, yung nagpost ko labibig ti asawam. Tatang. Ay, di ka ko mamasay riti imbagak. Kaputapod no may nagpost ko ti bibig na. Kas labibig tinapas maabulilay. Tatang. Nay, si kamot ti masabat ko dito'y paraangan, Minerva. Wala akong paki. Nagalasan ti panagsungsungbat mo iti bakit akas kanyak. Awan pa'y panagrespeto, Minerva. Nasken ka di pa'y nga ibagam asyak ti masabat mo, nana? Ha? Stupid! Ay! Nagalasan day taasaom, Minerva. Ita lang amin amag naka iti paraangak. Iso nga imbagak ti kasjay. Kasanomit ngamin, paritan nakmutin ni Betty amag na iti parangan na. Anya, nagalas ti ugali day Betty. Paritan nakit din amag na iti arubayan na. Apay nga paritan na ka, Minerva. Yak amoy ti day babae. Nagtadam ti mata na akumita kanyak. Kasla agmat mata amang gagamod. Anya, addan tulat taal daw kanyak day Betty. Apay, dinto lang atan lumabas iti paraangak. Ipakagat ko iti nagdakkel nga asaw. No lumabas iti paraangak, tapno ammo na ti agbutang. Apayan, nana? Kas lamang liklik-lik kamutan diti paraangak. Sabali mo tin andalan ti pagpagnaam. Ay kwa. Mabainak nga main, Betay. Mga iparit mo mait no magnaak dito'y parangam. Apay ko mga iparit ko amagnaka dito'y paraangak ngay, nana. Imbaga nga min kanyak ni Minerva. Aparita mo dagiti tao amagna dito'y parangan. Apay ko mga aramidak ti kasta, kat ada istor ko, nana. Di pa'y kat awanan ti umay gumatang kanya? No paritak dagiti kaaruba amagna? Ay, sinalbag da di Minerva. Palso amin nga imbagbagana. Diyo pat siya dagiti ibagbagana, gaputa na sakit latinakam na kanya. Jak kayat imbagbagayo kin ni Betty, nana. Siyak pa yan ti rumrumwar adakas. Bakbakitan kayo at ismosa. Awan pa'y amuyo. Ay, tanangam ko mati pa nagsasaom kanyak, Minerva. Awan, ti madingay bagbagakin ni Betty. Nagalas ti ugali day Betty. Kunamlan asino nagsasao. Agpada kayo iti ugali. Siguro, pinadakas na kon kin ni Betty. Ay, saan ka pinadakas kin ni Betty?
Sa balay, tinagsaritaan mo itay. Ulbot na bakbakatan. Nay, nangalaam itilaing mo. Amang ibaga kanya kiti kasta Minerva. No asino jay nagsili. Isumat ti magasangan. Ay, tanangam ti panagsarsarita Minerva. Amangan numalipatan ka akaaruba. Pasensya kayo, nana. Nalaing ngamin yagsaw ti asawak. Ambok pa'y laang ti pagluglugarak nga uray bakit akong. Diyak magustuhan ti panagsasauna. Maumumak meten ti kasjengar aramidon na, nana. Agtep-tepelak laang tajak kayat yagriri kamay. Ay, diyak kayatin nga ulitin pa'y ni Minerva ti kasyay. Tama nga no diyak makapagtepel. Nana. Naano siyak, ngam no siyak ti mapunuan. Diyak atrasan ti asawam. Nana. Pasensya ka no kastoy ti panagsasaok, Joshua. Nalabos mat ngamin ti asawam. Apay nga itakala ang asumangpat kat malaman? Ha? Kasarsarita ka. Sumungbat ka itinasaya at Joshua. Naggapuam? Iji balayda nana Alberta. Anya tinaramid mo iji balayda? Siguro, babaim da jaba ka tanya. Ay. Anya ka din dito sa asawa Minerva? Babaim ka din ni bakit Alberta, Joshua? At dalaim paramid na kanyak. Tinulungak lang mat di bakit? Awanan kay tibaing, Joshua. Agbabae ka lang arudan, di pa'y bakit anagangsag. Nagrugay ti panunot mo. Ha! Mapaisuan ka, gaputapud no ti atap ko a babaim da di bakit. Ay, sumartin ka. Saanin anasaya ti rumrumbar di tanggiwat mo? Naanos kakit di pari Joshua. Nusak lang ti asawa ni Minerva. Dinusag ko. Ay, mabainak nga main kadagiti kakabagyan ni Minerva. Paray, no kabailak pa nga anusan to gali na. Agan anusak pa lang Amom pare, tikas jay a klase ti babae. Di mo ni kaskaso. Bye-bye amlatan. Ay, pare yawn. Ay, masyana kon kan ka, pare Joshua. Nakakaasi kan amang tep-tepel itiriknam. Amok akayat mo matan akabilin ti asawam. Ngam laplap damlaang ti bagim. Pudno day tangay bagbagam paray. Jak tu pa yan ni kaskaso ni bakit mo no masabsabat ko. Tamok matlaeng asaan anasaya at akasarita. Likliklikan min ni Mari Minerva pare. Apay asap sa pulam kanyak ti asawam, Minerva. Saan mo tin anagawit tatang? Napan ko sinapol ije balay da na Alberta ngam awan mat. Apay nga ije balay da Alberta ti pang sa pulam ka ni Joshua. Kat no babae ni Joshua ni Nana Alberta. Aya, babae ni Joshua ni Alberta? Wan tatang, agbabakit na diya Joshua. Agbabae lang arudan, jay pa'y bakit akas lakarag tirupa na. Ay. Aguyaw ka manin ako nak, Minerva. Kunamlan na pintas ka, babae. No kasano ti kinapangit ti ugalaym. Kastamay ti kinapangit ti rupam. Anya? Karkarupam day ta nagngisit akilikilaym. Tatang! Bain na Joshua. Saanin ang nagawawid ija balay? Nagkuyog dan kininana Alberta ang babae na. Sigurado ka iti day nga ibagbaga Minerva? A babae ni Joshua ni Nana Alberta? Wen Betty, iso asaanin nga agaw-awid ni Joshua tanagtaraydan. Ay. Awan pamanagnak mo iti day nga ibagbaga Minerva. Umdasan a pamanagnak ko tinakitak idi a panagkuyog da. Saan na nasayat day nga ibagbagam? Panangdadaal lay nga ibagbagam. Ha! Garang ganjang mat da a bakit Alberta? Nagsapol iti mangkudkod iti gagatal na. Pwe! Ay! Anya kinuna Minerva. Ayan ti asawak na Alberta. Amok nagkuyog kayo kini Joshua. Ay, aglablabos kan Minerva. Tiyamom nga ta, katsan anakadanon kanyak dagiti bagbagam. Ha? Tapno agnakam ka. Dahito iti parakan ka. Anay, dinanugnak na Alberta. Saan laday ta, taramidakan ka. Anay, dinakla
nalabusan na, Alberta. Di mo ibabati paldag. Aso, nalabusan na ni Minerva. Paruta kami na buhok mo. Nay ko, di nakpungutan na, Alberta. Ay, kurang pa'y day ta, Minerva. Daytoy pa'y ki-flying cake ka. Ay, sus! Knock-out ni Minerva! Gunam! Anya ngay ita! Knock-out kan! Ay nanay, babay na kaya Tersina. Naga daw tinakakita kanya kidilinabusan kan kinuktaran nak di Nana Alberta. Ay, napukaw ko pa'y tipuot ko. Ay, kat gun na. Agnagam kamat siguron. Kunak man no awan ti kabuting mo. Saan kaday apuliyo tinaturaid kan nasisiglak? Awan mo't gayam bail mo. Nalaing kalaing agsaaw. Ngam awan mo't gayam ti kabailam. Di nakadi sakit, Joshua lakay. Apay ko mang isakit kakit si kamot laing tinangirugi tiriribok. Alaman? Anya? Agbalbaliw ka, Minerva. Idjamon day tamading aramid mo. Tapno saan ka may babain? Lakay. Agyaman ka. Taday talaing tinaramid kan ni Nana Alberta. Apay, nalipata maun a black belter ni Nana Alberta. Ay, no di ka pelagbalbaliw. Panawan kabutain. Nauma ako ni tikastang ugalim. Ay, di na ko mapampanawan, Joshua lakay. Agsingsing put akon. Baliwa kun ti mading ugali. Promise! Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.